Oke, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel Anang Bidik. Jadi malam ini kita akan main Gears 5 lagi guys. Dan kita akan bermain bersama Fish dan dapat Kecap, anak gue ini. Halo guys. Fish adek gue ini. Jadi kita akan langsung start game dari sini. Oke, anjay. Kok lama ya countdownnya? 7 detik. Biasanya 2 detik doang. 7 detik itu nggak lama pak. Some assembly required. Ini di area mana ini ya? Padang pasir. Halo Mang Bidik, Mang Pajar, One Boy Bidik. Halo Om Jaki. Om Halo. Jaki ya, selalu stay. Selamat malam Jumat Om Jaki. Enggak malam Jumatan kah Om? Malam Jumat itu kalau hujan-hujan tuh pas tuh Om. Gimana kabar di Banjar Om? Apakah hujan? Lama kali loadingnya guys. Act 3. Actually, Skip. Skip pak, skip. setelah ini ada ini. Loh, kok nge-lag? Checkpoint tuh. Oh, Skip skip. Masuk pak. Ngerender nih. iya. Error pak. Tuh saving konten. Di Banjar hujan, di kandangan banjir. Wah, banjir ya Om. Wah, semoga nggak dalam ya Om ya. Bentar. Ini kok Chrome-nya nggak bisa dibaca ya tulisannya. Udah ini. Apa sih, Boy? Ini keluar lobby dia. Hah? Apa sih? Ini Jack keluar lobby. Error. Keluar lobby. Error. Join lagi, join. Kemana kita? Kemana? Ya, sementara si Boy ini dia join ulang ya. Ina. Oh, ini keretanya udah lewat kemarin ya? Okay, we're on it. Oh, ke sana. Sana, Jar. Mana? Mana tadi ya? Tuh sana tuh. Oh, ke atas ya. Oh, ini misi itu lagi nih. Misi yang kemarin kah? Oh, enggak, bukan. Enggak lah. Emang ada jalannya di sini ya? Enggak kan kita ini ngejar kereta. Oh, ini peluru banyak nih. Ambilin dulu. Tuh abang sisain tuh. Mana? Jack ability can be duplicate. Oh, kita naik kereta ya? Warning. Oh iya, get to iya, the training facility. Ini Oke. Ini kan udah. Ayo, kita ke kereta. Kereta ini ya, bukan ini. Ini namanya apa ya? Ski. Parah lah ya. Wait me brother. Lu ngomong apa sih, Boy? Hah? Agak jelas amat lu ngomong. Jauh gini tadi. Ayo, Jar. Abang udah naik nih. Ini nih. Mana ini? Oh, abang lagi dong yang nyetir, Jar. Enggak. Abang dong. Kurang asik. Cepet dong. Dong jadi Jack. Duduk Kita dah. ke Tuh, 1700 meter tuh. 1,7 kilometer, guys. Lamanya Berangkat kita, berangkat. Kok lama banget? Lurus doang ini ya? iya. Kok ada dua? 1300. Kok ada dua ini sih? Ada dua Yang tujuan dekat sih. dulu aja. Yang dekat dulu aja. Ntar abang cek ya. Yang 1000. Oh, salah. Yang dekat itu training facility. Habis itu Abaddon Airport. Oh. Oke. Loh, kok ini lewat mana sih? Oh, bentar. Salah Jar. Putar. Ke kanan kayaknya. Itu ada harbor dock tuh, ada tanda tanya tuh. Datengin dulu.
Kanan, kanan, Mana? kanan, kanan. Oh. Yeah, I know, I know. Bentar apa lagi loading. Bodo amat lah. Nah, error lah. Ya, Apa coba? ini Jar, ini tempatnya. Di map ini tanda tanya nih. Kita cek dulu, kita cek dulu. Kok nggak bisa turun gua? Hah? Dia nggak stuck. Enggak ah. Oh enggak. Waterwalk. Great. This place is crawling with swarm. They don't see us yet. We can pick a few off Ada quiet. apa di sini ya? Clear the dock enemy. Ah, ada musuh, ada musuh. Hati-hati, hati-hati. Oh ini. Wih. Ya, belum apa-apa udah ketemu bos. Itu tuh. Ininya dulu nih. Abang dari atas nih. Apa ini namanya? Drone-nya dulu, Salah. drone-nya dulu yang kecil. Kok malah turun? Ya kena. Oh, meledak. Tolong, tolong. Tewas, 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 tewas. Mana sih drone-nya? Ini dia. Ah, Ya kena lagi. itu dia drone-nya tuh. Ya tinggal Ya, satu. tewas, mati tewas. semua. Tinggal Jack doang nih. Ayo Jack, Jack. You need me. Double time it. Hampir mati. Tolong. Ya mati. Mana sih? Gak ada yang nolongin. Ya, Gak ada yang nolongin. bootnya pada males ya. Hmm. Astaga. Lu kenapa sih, Boy? Hah? Tadi error 2 kali nggak bisa masuk. Buruan join ya. Ini lagi loading. Harusnya abang bikin private host ya, bukan public host ya. Iya. Terus Tapi ada yang masuk kok? enggak kayak tadi tuh. Tadi kan ada yang masuk. Sebelum kita go online. Loadingnya lama ya. Ayo pakai strategi. Strategi. Ya. Bentar. Bentar, masih checkpoint, Yang penting itu itu dulu. Ini ngerender ini. Apa nih namanya? Drone-nya mereka tuh. Drone yang bosnya. Itu dulu dibunuh. Filter Messi pulang kamang. Bukan Om. Apa namanya ya? Kagak tahu gua namanya nih. Yang penting bukan muka gua lah yang muncul. Bentar ya. Masih loading Jar. Sabar. Nah, dah. Ayo. Ini ya tempatnya tadi ya? Ya. Kok gak bisa turun? Sama. Wah, nge-stuck nih. Udah. Gak bisa error. Enggak, dia masih ngomong. Oh. Nggak bisa masuk loh, Pak. Kenapa? Nggak tahu error terus. Hah? Error gimana sih? Great. This place is You been crawling with removed swarm. They don't see us yet. dari server. Pick a few off quietly. Oh, bentar. Squad. Nah, ini. Ini Papa invite ya? Nah, Iya. coba. Bisa nggak? Ini siapa? Ini siapa nih? Mary Kate. Kick? Kita aja itu, Bang. Oh, pantas si Boy nggak bisa masuk. Ada yang masuk duluan, Boy. Mary Kate. Nah, dah. Udah masuk loh. Cepetan, Boy. Join. Ini deploying lagi loading bentar. Deploying apa arti ya, Pak? Papa sama Amang perang duluan ya. Ya, duluan aja. Jar, Gua dari bawah, Bang. ini harus strategi nih. Heeh. Mana ya? Kayak bola. Harus dibom ini. Let's clear them out, Delta. Tunggu ya. Oh, hampir. Itu dia drone-nya tuh.
Ya kena. Yeah, come in. Tolong. I'm coming. Ada teman. Sudah ada teman. I'll tell you what. After this, Pat's gonna owe us. Mana drone-nya? Drone-nya dulu yang penting. Ya, drone-nya sembunyi mulu. Hancur. Shotgun jelek ya? No! Hancur nih drone-nya nih. Help! Tewas! Tuh ada teman saya. Siapa sih yang nembak? Sini lo. Oh, ada JD. Aduh, bertubi-tubi. Headshot. Ini siapa sih yang nembak? On my way. Itu dia. Oh, mereka ngelempar bom, Jar. Bukan yang bosnya itu loh. Nembak bom. Enggak. Ini bocah juga nembakin bom. Bukan nembak. Tuh dia. Tuh, abang dilempar lagi tuh. Meledak. Menjauh, Jar. Jangan terlalu dekat. Halo. Temen. Mana sih dia? Ini nih. Dekat gua, Bang. Dia kena lagi. Tuh ada yang nolong. JD. Gua dibom. Peluru habis. Ganti senjata dulu. Kok nggak kena sih? Tuh kena tuh. Mati tuh. Mati dia, tewas. Ngeliat kecil doang. Hah? Ayo borong senjata. Masih ada, Bang. Mana sih? Nih, dekat gua nih. Oh, dapat drop shoot. Mana dia? Mana? Mati. Masih ada. Clear kah? Kok kayak Masih ada ada yang dong, nembak? masih ada. Di atas sini nih. Error gimana sih? Ini loh. Hah? Kayak dikeluarkan dari game. Bentar ya. Hadapin musuh. Sabar. Connection time. Sabar. Gua ngecek punya si Boy dulu nih, bentar. Oke, lanjut. Emang masih ada, Jar? Alright, Delta. Nah, baru clear. Udah. Clear. Jaka suruh Boy merasuk musuhnya, Mang. Boy itu lagi belum join dia, Om. Your drill looks okay. I don't think it's Lagi damaged. bermasalah itu jaringannya. If you verify that, fire it up. But if it starts to shake and smoke, maybe run. Okay. Have prepare the drill. You can do Apa it. itu? Just please Oh, be ini careful. khusus Jack. Ayo Jack, kerja lu Jack. Oh, pinteran Jack yang ini ya daripada yang waktu dipakai si Boy ya. Kenapa tadi si Boynya Mang belum join dia Om? Itu lagi reconnect, For you all. But we still need help. lagi error dia. Station. And don't forget the water tower. Kemana Jar? From my engineers Nunggu. in 2 hours. Masih Get to training facility. Udah balik kita. I think it's time we got back to the skiff. Yeah. Alright, Delta. Let's Ada head senjata out. lain gak sih? embar doang sana. Jelek. Ah, shit. Just realized. Forgot Ayo go. Sunscreen. I burn easily. Ever fight with a sunburn?
Ini abang arahin ya. Udah tahu. Muter. Ya tahu. Kiri. Salah. Oh iya bener lewat celah itu tuh. Nah ini dia nih. Celah di sini. Kiri. Nah. Itu yang 500 meter apa? Oh ada nih? 3. Hah? Yang mana nih? Bentar. Yang 700 dulu kan? Bentar. So, Kate, Oh itu water. they're really gone? Terus kita terpaksa ke water tower dulu. And this idea... Baru ke ini 500. water tower. Ya lurus aja tuh lurus. Bisa nggak sih boy? Oh Ah, di itu atas tuh. nih. Itu dia tuh. Kiri jar kiri jangan kanan. Gak ada bentar. Salah lu. Kiri tadi. Putar balik. Ya, kanan nih. Bentar ya. Bentar apa? Kan sama aja kan? Op dulu. Kita pantau dulu. Oh ini nih. Wah. Iya, tabrakin aja dah. Nah, bisa turun. What did Paddock say they're doing here? Trying to get their water supply back online. Ah, bukan sini Jar. Kita disuruh ke itu juga. Apa nih? Loading render. Error lagi, Bang. Oh, gara-gara si boy masuk. Oh, enggak ini. Think we just discovered the Perang lagi. Ulang lagi. Get in there and clean them out. Sembunyi. Waduh, kita nggak punya senjata ini peluru lagi ya. Mana sih? Oh. Wah, mau sembunyi mana lu? Hancurin Jar. Tempat mereka sembunyi itu bisa dihancur. Kenal. Oh, Kena. tuh ada yang nolongin tuh. Mana sih dia? Dia berkamuflase banget ya sama tanah merah ini ya. Mind your head. We got snipers on high. Shit, they really dug in up here. Lah, siapa yang ngebom sih? Ah, lumayan peluru. Kita smoke dulu di sini. Tuh maju. Abang punya bom ini nih. Ke kanan dulu. Itu dia tuh di atas sana tuh snipernya. Mana? Kena kali ya. Awas. Ah, help, tewas. Stay there. Awas sniper Jar. Mana sih? Itu dia tuh. Snipernya mengerikan ya. Awas bom. Belakang. Kena lu. Ah, Gimana kita? reload. Kayaknya harus kesini nih. Harus maju deh ini Jar. Memang. Salto. Berani bener lu. Tewas. Bentar, reload dulu bentar. Kita kasih bom ya.
lot of them in here. Clay, peluru gua nih. Hei, gua serbu lu. Itu sniper. Halo, apa kabar? Puas banget gua. Di mana lagi sih? Error lagi lah. Ulang lagi. Ah, Mau begitu, boy? Clear ya? Nice work. Udah clear. Lu nggak mau sniper, Jar? Someone's in there. Enggak. Abang aja ngambil. Gak usah pakai sniper. Snipernya gimana sih? Pelurunya sedikit loh. Iya, ngezoomnya gimana sih? Gak bisa di zoom. Oh, Masa bisa di zoom? bisa klik ini, scroll, diklik. All right, enough's enough. Let's get her out of there. Udah kan? Ah, ada hammer bass aja deh. Apa sih yang ngomong? Terus kita dapat apa dari sini? Gak tahu. di rocket plan ya? Hah? Rocket plan. Apa? Rocket plan. Apa sih? Nggak jelas. Rocket Ini dia plan. ngomong loh. Rocket plan. We gonna let her out? I mean, Bentar, Jar. Apa ada yang gabung ini? Nggak ada kan? Gak ada. Ayo bang, Masuk. lanjut. Udah. Oke. Nice. Ini kok gini ya? Sudah, jangan ngeluh lagi lah. Bagus. Ayo, balik, Oh, Jar. rendering. Ada yang ngomong dari jauh. Mana sih? Ini kemana, Pak? Abang nggak pakai headset. Ayo, abang udah di sini nih. Oh, find the nomad engineer. Kita mencari orang di sini, Jar. Lokasi Ya kan ada yang ini. ngomong bang. Iya, benar. Apa di dalam peti-peti ini ya? Teriak-teriak loh tadi. Pas gue Ayo. Kita cari. Oh, ini nih. Mana? Ini nih. Tungguin dong. Oh, bukan. Udah mati itu. Coba lo kesini bang, ada yang ngomong bang. Mana sih? Di sini. we gonna let her out? I mean, she sounds a little crazy, but Ah, itu ya? Nah kan, ada kan? Bahasa apa tuh? Bentar, kita cari dulu, guys. Boy. Lu bisa nyebrang boy. Di atas boy, ada komponen boy. Nah, Boy. ini dia nih. Mana? Nih, all right, komponen dong isinya. get her out of there. Di sini boy. Naik boy. Boy, naik tangga dulu, boy. Sini. Mana, Bang? Sini naik dulu. Dia seberang dulu. Kamu kan mana ya? Pencet shift makanya. GD ya? Del. Dan Oh iya. Seberang sana lu, boy. I mean, she sounds a Itu, Ada boy. yang ngomong kan? Gimana sih yang ngomong? Lu nyebrang, boy. Boy, lu nyebrang. mana sih? Apain sih lu boy? Boy, nyebrang itu. Apa sih? Itu lo nyebrang ke sana. Ini loh boy. Ada yang ngomong lo dari sini bang. Oh, bukan Oh, si ada boy. pintu pantesan. Hah? Loh, Ada yang ngomong. Ini loh dibuka loh pintunya. all right. Mana sih? Let's get her out of Ini there. loh. apa? Okay, Mana, it's Bang? all clear. Wait, Apa di bawah? where'd she go? Oh, ini siapa ini? Oh, Cloak. Well, Wih. now we know she survived. Ini kan ngomong kan. Anang bidik kok ngomong sama orang, Bang? Masa sih? Pantesan dari tadi bingung banget loh. Ah, ini Papa invite nih. Ini Papa invite nih. Bentar. Lu terima ya? Wih, keren nih. You're welcome. All right, Delta. Wah, Grab ninja. Oh, anything useful. cewek. Then we Bukan. head out.
Oh, jadi teman Location kita dia. Kita jarah dulu tempat ini. Ada apa? Ada apa? Nothing. Bisa nggak, Boy, gabung? Ntar lagi loading keluar. Report orang. Salah server. Ayo kita lanjut. Udah nih. Oke, lanjut ke training We met one of facility. your engineers. She was colorful. Yes, unfortunately, I know exactly who you met. Colorful is Lah, not malah the word nempel. I would use. Though Paling benci it ya. does have a C in it. Lagi lari dia nempel. Well, not just leave the pump station. Tiba-tiba dia sembunyi. Oh, bahasa bakumpai pinanya tuh mangai. Kita ke Cosmonaut Training Facility kan. Bakumpai itu daerah Muara Tewe. Experiencing the entire tragedy of Asgard in 5 minutes. Tell me about it. Although she did remind me Lewat of mana your ke mom. atas? Kanan ya? Why you turned Hah? out the way you Oh ini did. ada jalannya. Itu nih. tuh. Kanan. So much more Iya, sense. lewat jalannya. Naik kanan. Nah, ya kita muterin. Ada loh angin di sini. Wonder how Jen's gonna react when she figures out we're Ya using dia ada-adain lah. Again. Sullivan tool shifted her thinking a bit. Obviously, no thanks to me. Meanwhile, I often wonder Join. who stuffed that gigantic Join. snake up her ass. Nah, itu dia tuh, Jar. No comment from Captain Phoenix on that one. 150 meter. Kok lambat? Oh nggak ada angin. Op. Wih, coba tank yang bisa dipakai ya. Paddock, Baird, we're heading into the training facility for the beacons. Atasin tadi nggak ada nama IRS. Selalu nggak bisa turun ya? Selalu nge-stuck. I've been wondering. How the hell did all Masih this ngomong UIR sih. space program stuff not get out? I Tunggu bentar bang. how did the car keep Hah? it secret? Belum turun ini loh. Belum turun kami. Newspapers. An historian. Ngapain sih banyak ngomong di situ? Write books. Nggak tahu. Secrets? Secrets are easy to keep. Yeah. I think we can all agree on that one. Oh, ke sana tuh. Megah banget bangunannya ya. Wih, ada astronot. Patung astronot gede banget, guys. Mana? Mana? Ada nggak? Itu tuh. Wow. Guys, check out this crater. What the heck happened? Screenshot. The Kan? cog happened. Screenshot. They fired a light mass missile on us when we were moments from seizing control of that entire facility. Wait, I'm confused. The cog? I thought this was a UIR civil war. The losers don't write the history books, Vescari. You, of all people, Ayo. know that. Glad you could rope my ethnicity into the discussion again. Ngapain ini? Thanks for that. Sini. Masuk. Kenapa? Cutscene. Cutscene. Ya, cutscene. Ini apa? Ya, loading lagi dah. Baru juga. Kita selesai Act 3 ini. Kita masuk ke lobby lagi ya. Joinin si Boy. Oh ya. Kasihan dia Kenapa netesin air mata nyampe sampai itu. Nggak bisa kan? Netizen air. Loading. Ah. Misinya apa nih? Okay, Paddock. Secure the we're here. targeting beacon. During our Beacon. attack, I was certain the beacon Lari aja dah, lari. inside that place. But that computer virus Santai locked us aja out lu. of every building before I could get to them. And until your bot deals with that, Waduh, you won't gelap get lagi ya. to them either. Ah, ini apa nih? Fates in your tiny metal hands. Nih, Look for a rudal tunnel ini. to access in the Roket. lobby security office. Serius loh, enak loh. Jacknya begini. Kemana kita ngelihat dia ngarahin ke situ. Tuh, terang kan? Tuh. That's the security terminal. Just gotta get Jack Oh ini Jack nih bisa masuk. Masuk Jack. Jack, ambil. Jack, cloak. Error lagi loh. Tadi masuk server orang bisa. Kita cari jalan dulu. Kita harus cari-cari dulu nih, Jar. Hack into security terminal. Nah. Kita harus ngehack. Gimana yang ngehacknya ya? Ini
Jack harusnya di sana. Iya, kita kan nggak terbiasa ngarahin Jack sendiri. Banyak mayat sini ya. Di mana Jar tadi Jar? Emang bener yang itu ya? Lu ngapain? Oh bisa lah kita pencet sendiri ya? Iya. Coba restart game ya, Pak. Ya. If your bot sent out a pulse, maybe that will show us the way to get in there. Apa lagi itu? Itu kan pencet T kan? Iya, kita itu suruh si Jack ini masuk. Gimana sih? Jack juga nggak bisa lah masuk. Jack, lu masuk Jack. Jack, look. Ngapain pencet T? Oh, dia harus di aim dulu baru pencet T. Main balogogin boy itu sambil mahdangi loadingnya. Nah, bener om. Sambil nunggu loading, mending lu ambilin papa kopi boy. Was the UIR space program? Waduh. Bentar. Pencetan apa sih bang? Klik kanan. Di sini ada apa nih? Mana? Ke sini. Oh, ada ruangan. Hah? Tuh. Jack sini Jack. Oh, bisa sini. Guys, Ini kan kita masuk tadi. Bukan, kita lewat lubang. Oh iya ya. Siapa tahu ada jalan lain. Terkurung. Jack, lampu Jack. Ini dia Jar. Oh, nggak bisa pencet T. Ini dia. Ini dia nih tempat Jack. Tuh, masuk sana Jack. Kan ada yang masuk bang. Hah? Ini bukan bot nih, orang nih. Masa sih? Iya. Kan? You. Kick. Kita langsung kick aja. Pantesan. Orang lagi nungguin si boy, dia masuk. Bang, parah bang. Kita Ayo Jack, masuk Jack. Ini loh Jar, tempatnya Jar. Ya, sudah pencet T ke situ. Kita aim. Oh, kata Jacknya. Kok Jacknya nggak mau masuk sih? Ya, Coba karena aim di situ, Jacknya Bang. bukan seorang Dava. Iya. Pencet T. Coba aja Jacknya Dava. Wah, mau itu masuk itu. Jack, kesana Jack. Jack robot noob. Jack, pinter-pinter lah Jack. Ah, Lu ngarahin dia juga Jar. Ya, Jangan satu aja, berebutan kita. coba. Nah, oh ya masuk. Kan? Enggak. Berarti bukan. Cari lagi lubang begitu. Mana ya? Lo kemana boy? bentar loh. Loading Bentar. lama banget. Papa cek Scott dulu. Ya. Oh, kok ini main di main menu? Tuh, dia udah di invite, menginvite tuh. Iya bener aja Jar, itu Jar, jalannya Jar. Ya kan? Ayo Jack. Tak guna lo nginvite itu. Kenapa ya? Kayak nggak Kalau ini keterima apa? gitu. Kalau ini apa? guys, Kan, situ kan? sent Jack through that vent. Iya, nyuruh dia masuk gimana sih? Ayo Jack, masuk Jack. Sudah di depan mata lu Jack. Tinggal maju doang Jack. Jangan lu senterin doang. Makanya Jacknya itu harus Astaga Jack, ku tembak lu. Jack itu noob, yang itu noob ya. Apa ada tempat lain lagi ya? Enggak, itu udah bener bang. Nah, loading. Bentar ya. Ayo boy, masuk boy. Ya.
Ayo boy, masuk boy. Buruan boy. Pian pangmang nang masuk coba. Kagak bisa ngelompat Om Jaki. Kagak bisa ke sana. Bajunya Nah, dapat kecap masuk ke game. Yes, akhirnya yes. Kita cek squad dulu. Yes. Wih, gila dapet kecap keren. Ayo. 2 detik error lagi. Masuk boy, sana boy buruan. Nggak bisa. Hah? Hah? Bisa. Tuh kan Jar, bukan Jar. Ini Dah. loh bang udah. Coba aja. Boy, boy lewat sini boy, boy. Mana? Kita tuh tinggal itu loh dia tuh, tuh. Lu lihat nggak? Saya bisa masuk deh. Cari, lu harus cari jalan masuk. Lewat atas sana tuh. Bentar. Masa yang tadi nggak bisa bang? Nggak bisa. Nggak ada tombolnya. Coba tembak itu langit-langit itu. Bukan itu loh yang dapetin tadi. Mana? Nggak bisa masuk ya? Coba yang tadi lagi dong boy. Kayaknya Boy, itu. coba scan sekitar boy. Ya, Oh iya. ayo boy. Kan? Guys, what if we sent Jack through that vent? Iya, satu-satunya ya. Itu ada kotak loh di dalam sana. Oh, itu tuh ada lagi tuh Jar. Ayo awas. Mau masuk dia. Lah. Nggak bisa dong. Ada barriernya. Barrier. Apa sih? Barrier. Ada Yang ini kan? barrier. Bisa barrier. Guys, what if we sent Jack through that vent? Where do we start looking once we lift the virus? The centrifuge building. Itu pukulan putus asa. Likely hidden there. Centrifuge. Got it. Ini ngebug deh kayaknya nih. A storm is Enggak lah. away. Ya, mungkin. Ventilasi. Nah. Suruh boy masuk ke ventilasi. Atas tuh mang, yang sela-sela di atas. Ini mah Om Jaki, gak bisa masuk dia dari tadi. Yang ini kah? Iya boy, coba ke sini boy. So, what's Jack doing? Can he crack this virus or not? Mana mau? Ini nih. Ini bukan ventilasi sih, jendela. Ah, ini nih. Nggak bisa lah ditembak. Siapa tahu bisa ya? Iya, itu juga. Itu juga, boy. Ini. Nggak bisa ke situ nih. Ini satu-satunya loh. Itu loh masuk dia. Maybe pick up the pace. Mana ada? Kok keluar lagi sih? Kita reload aja ya. Hah? Percuma lah. Coba ke sini boy. Boy. Sini boy. Mana? Ini ventilasi juga. So, Nah, apa sih? what's Jack doing? Can he crack this virus or not? Kita load checkpoint ya? Jangan dulu lah. Hah? Sama aja kayaknya pasti. Enggak. Tadi ada kok tombolnya Jar. Waktu abang tadi pertama. Oh, coba dong. Kita reload ya sebentar ya. Sabar ya penonton ya. Sabar ya. Mana kopinya boy? Direndam mas ya. Beku. Enggak, tadi ada yang baru kok. Okay, Paddock. Ya udah We're masuk here. kulkas. Listen. Come on, run. Ayo boy. Somewhere inside Bang ya? that place. Enggak perang. Virus locked Nih us kita down langsung in that nyampe nih. building before I could get to them. Until your boss Longkar deals with that, seru. you Nggak won't bisa. get to them either. Hah? You hear that, buddy? Nah, It's in your tiny metal hands. nah tuh ada tandanya tuh. Look for a terminal to access in the Wih. lobby security office. Paddock, Tuh, where do we start kan? looking once we lift the virus? Ah, Centrifuge building.
The beacons were most likely Tadi hidden ngebok there. ya? Iya ngebak. Got it. Gara-gara lu. Quickly, a Apa storm is sih? headed your way. Akhirnya guys, kita bisa masuk. Ada. Ya, granat gue hilang loh. Mayat ternyata. Orang ya? Buang-buangin aja tuh, buang-buangin aja. Facilities activating, Delta. Same army jacket, do it. Wah, ini dia nih pintunya nih. Jetpack the virus. We're in. Ayo masuk, kita masuk. Entire Akhirnya. Gotta be the center. Kemana? And storm or apa no nih? storm, Ih, we're heading over Hah? there. Oh, That's not a good sign. kok sayapnya keleweran? Condor out there. Yo, Bear. apa itu keleweran? Condor by any chance? Keleweran. fact, while running weapons to a certain, desert-dwelling friend of mine. Ayo, go, move. Okay. Gak bisa kita sana. Solid copy. Gak bisa. Here, brother. Ke kanan. Brother. Can't believe Bear. Nih, boy, sini boy, ada berangkas boy. I'm having trouble believing Wah, Bear guru. did something covert. Nice one. Really? Yeah, Mana? look at that. Sini. Sudah belum? Lumayan loh. 5. Udah ya? Kan? Mantap kan? Ah, Looks like we're gonna have to go through that storm to get there. Let's make it quick. ini tempat apa ya? Banyak banget ruangan. Don't hold your breath. Between panic, civil war, and the weather, you could crawl Ya, in anywhere. ngebak. Oh, Peluru kesayangan. Boltok. Aneh banget namanya. botok nih keren. Ya. Ayo. Bentar. Wah, ada musuh. Well, you called it. Look who's here. We got a Scion. And it's got a Bastion. Meledak kepala lu. Hold down. Oh, bukukan nih. Ah, sip. Bentar, I'm coming, brother. Aduh, itu siapa sih? Ah, lagi-lagi itu. Drone-nya, boy. Oh, bisa ditubuhin. Hah? Itu drone-nya tuh, drone-nya. Wah, langsung mati dong. Kok salah pencet sih? Wow. Drone yang penting, drone. Ah, drone-nya sendiri. Ayo drone-nya. Nah, udah hancur tuh. Tinggal bekukan doang nih. Ini. Bosnya begini banget. Buku Kamar tuh, bas. bosnya. Nice. Hancur. Gila sekeren. Okay, swarm assholes have been wiped clean. Udah Hear clear how banget. that sounded? Yeah. Ini Let's apa nih? just move on. Okay, I'd appreciate that. Retro launcher. Ada yang main? Mind if I do? Memang retro. Senjata kita, claw. Ada retro launcher ya? Ada di bawah. Wah, mana? Bagi dong. Sini. Tuh. Yes. Kita kemana sekarang? Nih. Kejut. Keleweran tuh mang kada salah bahasa Brazil. Hard shell spacesuits? How advanced was the Oh, ganti baju kita. Ayo. Nah, ini yang gue perlukan. Yes. Jangan marah dong. Gak perlu lah. Peluru gue penuh. Lihat, Bang. brother. Ah, itu komponen. Ah, mana? Sudah. All right. So Ini kenapa sih langsung ke sini? now what? Ini boy lo duluan mulu. Ayo buruan. Bro, kita angkat tali ini kan. Pasir darah. Kita kemana nih? Nih, sana. Buat mana tapi buat sini nih. Kamu nanya.
Kita kemplong. Buat mana nih? Ah, nggak Oh, bisa. sini. You got it. Bencinya abang kalau pas Oh, ini lagi lari Boy. dia nempel. Boy, Hah? ini lo boy. Sini boy, boy, boy. Boy. Sini boy. Ya awas nggak bisa keluar. Boy. Ini lo jalannya. Mau kemana? Ayo ngapain tuh? Mau ngerjain? Nggak bisa ya. Boy, Beneran lo. sini boy. Sini di atas sini boy. Itu loh di hack. Check your aim. Boy, Nggak Boy. apa-apa. Ini lo, sini boy. sini. Ini boy. 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 Astaga. Kenapa sih boy? ayo, di- Sus sus. Oh, tuh dia ngangkat. Ayo sini sini sini. Akhirnya kita bisa lewat. Well, that Lah kok putus? Then we try another one. Coba cara lain boy. Ah, yang ini kebuka jar. Oh ya ya. Itu tadi udah ada pembuka itu. Duluan. Ke sini loh. Hah? Ke sini loh. Gak bisa kan? Ini angkat lagi nih boy. Cari boy. Cari ayo boy. Kayak perenteng ngapain? Oh di atas sana tuh. Lewat kanan boy. Di mana? Iya, Boy, lo lo harus. sana boy. Itu udah. Ini loh di sini loh. Mana? Sini nih. Wah, nih, tuh ada nih, musuh tuh nungguin nih. robot. Oh, itu musuh ya. Ini Itu loh boy, di atas sana tuh boy. Nah, itu tuh. Tapi lewat sana boy. Lewat sana. Sini papa anterin. Nah, lihat sini, lihat atas nih. Nih, lihat sana nih. Musuhnya ada di sini kah? Di itu, Lempar sana. di balik pintu itu. Lempar Sini boy, sana. boy, sini boy. Ikutin papa ya. Nah, sini. Nah, Boy nih. ngapain di sini? Ini boy. Astaga. Lewat sini nah. Sini ikutin papa. Sini. Nah, nih laut sini nih. Ya tahu. Lu jalan sana. Banyak loh musuhnya di sana. 3. 3, ada 3. Siap senjata apa ya kita ya? Oh, jelas sudah retro lancar. Ah, sudah jelas ya. Kan nih ya. Meledak. Gila sih temennya keren banget anjir. Udah di upgrade. Kan. Ini butuh lagi nih. Berapa detik mati dong? Gila sih. Ini orang 2 diem aja ya. Ah, mantap. Nggak bantuin nyari. Ke sini. Bentar ya cari jalan. Ah, dia nurunin ini jar buat kita nyebrang. Ini. Ini loh boy. Boy. Bentar. Oh, ini loh ada jalan, Pak. Ada pintu. Iya, lu turunin dulu ininya buat papa nyebrang. Ini loh, nih papa tembak nih. Nah, tuh. Cari jalannya boy. Oh, ada peluru. Ada peluru tuh sana tuh. Aduh, ini masuk dari mana ya? Kok ada peluru sih? Waduh. Gak mau didorong loh 2 orang. Ke mana ya? Bentar. Dikit lagi, Jar. Aduh, nggak bisa. Di sebelah sini loh, Bang. Di sebelah sini loh bisa bang. Hmm? Sebelah sini bisa. Sebelah sini. Boy, lu sampai mana sih?
Sampai ujung situ aja. Ini loh dia, boy. Iya lu tahu. Ini Malah loh, kesini. boy. Sih nggak bisa loh. Cari jalan di atas loh, boy, lewat belakang. Itu loh di atas tuh loh. Malah kesini loh, boy. Orang buat kesini apa dah? Kalau dari sana tadi bisa kah? Hah? Nggak bisa. Masa? Kemana kah boy bidik nih Mahambayang? Mahayabang. Nah, balik lagi. Beneran aja loh. Dari sini aja udah. Oh, bisa tempat. Dari sini. Wah, tadi penonton udah 400, boy. Langsung 1. Nih tangga ini bisa nggak? Lu naik tangga ini bisa nggak? Ah, dasar robot kurang berguna. Iya, robot yang bisa terbang tinggi loh. Oh, coba lu dari sana ya. Kayaknya Ya dari sana tadi, dari sana. Ah, lu, boy, lu nggak usah ikut turun, boy. Lu tugasnya cuma ini doang, buka-buka pintu doang. Iya, benar. Lu nggak usah ikut turun ke sini. siap. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Bisa nggak, boy? Salah. Siapa tadi yang nyuruh lewat sana tuh? Fajar. Eh, Nah, itu kan lu nggak usah turun sini ya. Terjun nih dia. Astaga. Awas. Kita ke kanan loh, Bang. Ya kan? Nggak tahu. Benar. Oh, itu tuh. Tujuannya ke sana. Well, at least not every DV Wih, turn. banyak apa nih di atas nih? Robot. On me. We Oh, can get through here. ini pesawat mereka ngangkutnya. Duh, berat banget di sana. Look out! Elek. There it is. Oh, kita harus masuk tuh. Apa nih komponen? Hang on, we got a straggler. Awas. Yes! Dapat. They're on us! Hampir Not for long. ketembak. Awas. Are you kidding me? Mereka nggak ada kakinya loh. Iya. They're down. Let's get Dasar inside. buntung. Kiri. Help me get this open. Awas, kejepit. Ayo bantu. Banyak tombol di sini. Ini boy. Belum bisa. Nih ada tombol nih. Pencet-pencet dulu. We're in. Ah, save. Where the hell are those beacons? Let's check the security cameras. Guys, look. Ih, banyak musuh di bawah. Yeah. How do we get them out? We could bring the arm around. There's a platform over there. Apa-apa We're santuy. the shot. Dan Iya ya. Tuh, boy, belum bisa tuh boy. Udah Sini bisa boy, tuh, boy. Ini tugas lu nih. Udah bisa tuh boy. Ini. Ih, banyak banget ya robot itu lagi. Aduh. Santuy. Ini kan tembakannya multifungsi. Nah, aktif. Oh, itu buat ini simulasi apa? Gravity simulation itu. Buat orang latihan ini naik pesawat ulang-alik. Tuh, kita lihat dulu nih. Bisa nggak ya Jar kita diam-diam? Kita take down. Bisa nggak? Hancur. Hancur tuh. Tuh dia muter tuh. Tuh kebuka nih. What about an emergency brake? Kita harus kemana nih? Holes at the base. Terkejut.
trigger the emergency brake. Kita harus kemana nih? Sembunyi, sembunyi, Kita pancing sembunyi. aja, tembak aja. Ntar dia kesini, baru kelindas. Iya ya. No difference to me. Biar dia jatuh. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Ah, Wah, ya. Kepalanya. Nah, sempat naik kan dia kan? Okay, Hancur lah. now Nah, let's peluru. Wih, sempat kesini. Ah, ini ada alien lagi nih. Ya, meledak. Tembak aja langsung. Iya, iya. Kosong. Kita hancurin dulu ya. Nah, gimana nih? Hey, someone gonna get on that emergency brake? Naik beras aja. Target kita apaan sih? Ini mungkin. ini nih. Oh iya kita ini nih ada tuasnya nih. Here, we gotta pull them together. Sini satunya. Bang, sebelah Kanan. Abang kan lagi ngeliat senjata. What the hell? Why isn't this stopping? Survive. Brakes might be toast. I don't know. Ah, kita harus bertahan Oh, nih. ini banyak musuh nih. Mana sih? To discuss that later. Oh, di sana. Alien. Oh, pisauin aja nih. Basket. Took him out. Mana lagi? Kok nggak ada sih musuhnya? Tuh. Bomnya aja terus. Tuh. Gotcha hostile. Awas dia ngelempar bom. Boy, lu nyamar aja boy, jadi musuhnya boy. Enak banget jadi mereka ya. Mana lagi? Ah, Throwing frag. More of them coming in. Yeah, baby. Ah, tuh, datang. Sebelahnya lagi tuh. Banyak lagi tuh. ini yang Mana sih tadi? Ya, ada yang ngambil. Udah kena granat, tolong. White. Awas sembunyi dulu. Wah, keseret dia. Kena lo. Ah, muncul lagi. Ah, itu yang kuat tuh. alah lemah ini. Kuat itu. Kepala. Oh, dia ngelompat sini. Rasakan. Apa cobain orang gila satu ini nggak jelas. Musuhnya tuh loh di samping nggak ditembak. Iya, lu aja yang kejar dia. Oh, stick sini. Ah, tuyul. Ah, bagus. Sini lo. Lindas lo. Woi, kamu berani banget ya? Oh, lu jadi dia aja. Boy. Ini udah loh. Nah, mati dia. Mati tuh. Mantap banget loh. Speeding up. Oh, kambing aja nih. Monster. Wah, ini kita harus jadi ini juga nih. Kok cepet? Wah, Gila hancur. Bajingan. hah? Kenapa, boy? Lama banget lagi. Astaga sih, boy. Aku lo di ujung loh. Itu loh, pental udah hancur itunya.
Yang putarannya tadi. Boy, ambil kopi dulu, boy. Ambil kopi dulu, buruan. Ayo, go. Move. What the hell? Why isn't this stopping? Brakes might be toast. I don't know. We'll have to discuss that later. Swarm! Thank you. Kocok dulu, kocok. Yo. Gua mau nyebrang nih, Bang. Huh? Incoming frag! Bang tadi dapat senjata keren di mana ya? Incoming frag! Up. Ayo, Boy. This'll work. Boy, kebal, Boy. Ini kebal, Boy. Boom. Mana lagi? Hah? Mana lagi kalian? Jelas kamu. More of them coming in! Yeah, baby. Sebelah sini lagi. Incoming frag! Ah, sip. Ya, kena, Boy. Come, Boy. Oh, ini nyebrang ya? Itu siapa yang kenok tuh? Nyebrang, Bang. Gak perlu nyebrang. Hah? Thanks, bos. 1, 2, 3. Mati lo. Sini, seberang sini. Wah, ini nih. Kabur. Knockdown! Ah, tewas. Itu bisa ditembak loh. Tewas. Help, tewas. Boy, Hah, tewas, papa tewas ini. Boy, tolong, Boy. See ya, hold on. cap. Hampir kena bola loh. Mana sih? Kita ke tengah aja ya. Iya. Mental kayak tadi loh. Buruan naik. Nah, mati. Udah lah. I'm sorry guys, Kelindes Ya. enak loh rasanya. Lu belum ngerasakan ya, Jar? Cobain deh. Gak usah nyebrang deh. Diam aja di tengah, Boy. Tadi siapa yang nyuruh nyebrang? What the hell? Iya. Mana ada? Why isn't this stopping? Brakes might be toast. I don't know. We'll have to discuss that later. Oh, baskil nih apa sih? Itu loh, Bang, yang di seberang yang merah-merah bisa ditembak, Bang. Hah? Yang merah-merah di seberang tuh bisa ditembak loh. Meledak. Nah, kan? Itu tuyul. Nggak perlu senjata ini. Sadis. Nah, ini nih. Kok nggak kena sih? Ya, Help. Kayak Canyon. Aduh, I'm in trouble! help. Target down! Mana sih musuhnya? itu loh sana. Masa nggak ngeliat? Kena lo. More of them coming in! Yeah, baby. Welcome to the blender. Ini bocil datang, bocil. Kita basmi bocil sekarang. Ya, kena bom. Help. Think you're good. Rasakan. 1, 2, 3. Awas boy. Lu nyebrang ke sana ntar lu mati lagi boy. Frag! Boy, gak usah nyebrang deh, Boy. Ini siapa sih ngebom mulu? Nah, headshot.
Basmi. Ah, itu bosnya tadi tuh. Ambil senjata dulu. Dapat jadi dia ya, Pak. Hah? Dapat jadi dia. Nah, sip. Gak usah deh, udah, boy. Tuh, sangar senjatanya. Mantap ini. Frag out! Kena loh. Kena loh. Waduh, bertubi-tubi banget. Wah. Bom. Ya, tewas. Dua. Kenapa? Langsung tewas, nggak ada ini. Apa tuh di bom lo tadi? Tadi ada bom lewat Bang, di ganti mouse bentar, Bang. Ganti mouse bentar. Sampai ganti mouse. What the hell? Why isn't this stopping? Brakes might be toast. I don't know. We'll have to discuss that later. Swore! Pos dulu katanya, Pak. Ya. Tadi Papa di bom loh, Pak. Lo lihat ya? Siapa yang ngebom? Dari ujung sana. Di depan muka ada apa lewat loh? Ngecekin sosmed dulu, banyak yang inbox. Yuk. Dah. Di inbox. Yuk. Oke. Ayo. Gue benci banget nih bocil-bocil. Meledak. Meledak. Check fire! Sini loh. Aduh. Incoming frag! Incoming frag! Help. Don't you die on me, I'm coming! Coming in! Banget ya. Yeah, baby! Welcome to the blender! Gak usah di aim deh. Ya, baik dulu pakai blender. Gini kan lebih aman. Nah, tuh ada pompa. Ya, kabur. Nah, sama. See ya, hold on! Ayo saling menyelamatkan. Mana sih lagi? Astaga, depan muka. Wah, Gue meledak. yang diambil ya. Dapat jadi bos. Ya. Lu basmi tuh, tuyul tuh. Jadi bom dong. This'll work. Ganti senjata dulu guys. Satu lagi. Ini ada tuyul nih. Ayo fokus. Kelindes sendiri dia. Wah, dia begini dong. Bosnya maju. Ayo hajar. Bentar doang bosnya ya. Yang kepalanya. Tunggu monsternya, awas. Tuh datang lagi. Masih ada tuyul nih, masih datang. Tuyul. Anang bidik dilawan.
kena lagi. Sini, hah? Ya, habis pelurunya. Apakah ada senjata lagi? Kita keliling dulu guys, kita cari senjata. Apa? Pack grenade. Ya, tolong. Boy, I got you. boy. Lah, Sweet. Bang, mau pack grenade tuh, Pak. Kagak perlu. Oh, yang beku ini harus deket ya? Jammed it. Nah, Tester. Dia lebih cepat ya. Tuh mulai cepet dia tuh. Yeah, this'll work. Bentar. Ujung, Pak. Hah? Monsternya Ujung, mana? Pak. Ujung. It's speeding up. Awas sembunyi. Snatcher. Oh shit. Take it out. Waduh. Wah, ngeri. Kemana kita kemana? Di sini aja. Diam aja. Nah, kan. Boy tadi malahan datengin itu monsternya. Iya. Habis kena kan? That worked out, didn't it? Tadi pengen jadi Maybe. monsternya. Ayo. To verify the beacons are okay. Bentar. Come on. Cari peluru dulu lah. Iya. Kita reload peluru dulu yuk. Yo. Looting manja loh. Itu kan Kok nggak happy ada sih? Gak ada apa-apa ya. Aduh, claw ini benci banget senjata claw ini. Iya. Kayak Gitu tai. Pack. Like a pool. Mereka claw semua jar senjatanya jar. Hammer burst loh. Enak bang. Ini apa nih? Thank God. Ayo jar. Beacons are secure. Bentar. They're also a hell of a lot bigger than I was expecting. I don't think we have room for them all on the skiff. Kirain I'll kebunan have tadi. my people transport them. Fine, but Delta, I need one here ASAP to get a head start on calibrating them to our network in New Ephyra. Sepanjang jalanan kemana? Sepanjang jalan kenangan kemanakah boy? Mahaya bang. Last bag out. Well, that's heavy. Bang, coba sini bang. We're Ada heading yang di back. ini ya, bagus Send ceritanya your bang. people for the rest of these beacons when you can. Delta, let's get back to the skiff. Leave the training facility. Ayo, come on. Nambungulin ng tupa ang ini. Clear out the rest of the city. It's lost enough people. Gua itu bukan si boy. Firefight at the moment. Stay close to me, mate. You're covered. Pintu. I need help with this. Cek ruangan dulu dong. Gak ada komponen doang isinya. Need some light in here. Yo. Kenapa sih harus tukar-tukaran posisi segala? Yuk, kita harus meninggalkan tempat ini. Ya meledak ntar. Ya. Enggak. Peluru akhirnya. Okay, Kelewatan. let's go. JD, you good? Yeah, just lead the way. Udahlah. Nempel segala. Well, storm's no better. If anything, it's worse. Too bad. We're going back into it. Bentar, ambil. Waduh, apa ini? We got swarm, people. Apa itu? Hati. Get behind those stained glass things. Sebagai pro player, mari kita serbu aja dulu. Wih, apa ini? Awas. Dia kena. Tunggu. Hold on. Go. Get me up. Gotta deal with Dia kena lagi. Apa? Udah bangun belum? Peluru sisa 5 tolong. Oh, ada. Dia kena lagi. Astaga, Jar. Lu kenapa sih? Ada senjata mesinnya loh. Kena, tolong abang. Ini ada bos loh. Tolong abang. Woi, Di mana? ini. Tolong buruan. Hey, you okay? Hey, come on, man. Hurry, open us up. Jadi bosku butuh pelindung. Sip. Kenapa? Ini loh yang bikin enak Nih. mati kan.
Menjengkelkan sekali guys. All clear. Now come on, Kill let's get dong inside. senjatanya. Bos pakai overkill. Oh. Demo launcher? Bukan launcher ya, hammer buster. Mana hammer burst? Ada di bawah. Oh, udah penuh. Hammer burst. Ah, sip. Ayo, sini nih. Boy, lu yang bisa nih, Boy. Bentar, Bang. Oh, ini ya. Mau perang lagi nih. Ayo, Jar. Saving checkpoint. Everyone, we got more swarm coming in. Can we hold them up? Pakai senjata. Ambil dong senjatanya. Kan ada Oh, 2. ini. Pakai senjata. Kan antriannya nggak? Nah, kayak begini kan enak. Tenangnya. Jaga jangan sampai panas senjatanya. Mantap. Tenangnya. Ah, nih bocil datang nih, bocil. Ih, Ini sambaran tertingnya ditembak aja, Bang. Ngalangin. keren tapi ya. Ih, meledak. Tuh masih banyak. Dia datang terus. Baling-balingnya tembak bisa nggak sih? Ah, tuh lagi tuh. Boy, pintunya udah belum? Belum itu. Aduh, nggak kelihatan. Shit, get Zion. And they got past you. Tuh jaga kiri, Bang. Lihat kiri, Bang. Yang kanan santai aja, Bang. Indahnya memandu. Oh, dia ada drone-nya nih. Ayo lu, Nggak bisa turun ya. Nggak bisa nyerang berarti. drone-nya hancur. Ini lagi nih, hah? Sini lo. Mati dia, mati, tewas. Tewas lagi. Bosnya itu pakai overkill. Enak bawahnya ada yang naik udah nih. Ya lu serang aja. Abang masih fokus ke depan ini. Oh, udah nggak ada. Doors open. Let's get our asses inside. Udah clear. Hammer brush. Ah, ini nih, tinggal dorong nih. Ya, Bang, pintu. Oke. Bang. Gas. Ayo buruan, kabur. Hammer burst penuh. Okay, skiff's not much farther. Leave the training facility. JD, how's the beacon? Not damaged. That's the important. Oh, ini tempat latihan I'm doang. relying on you to keep it safe. Yeah, I got it. End of the world. Fasilitas latihan. Pintu. Ini tempat latihan orang ini mau jadi astronot ini. Hear that? Ah, ini tempat begini nih kayaknya kita perang lagi nih. Now Ada tempat sembunyi. Come on, let's check on the skiff. Wah, bisa lari. Nggak bisa nyeker lagi. King, Foz, grab the other side. Ada apakah di sini? Center dong, boy. Mana ada? Siapa nih nungguin di pintu loh, udah, Bang. Ayo. Cutscene. Hah? Kok gini? Kabur. Come on, Delta, let's get back to the skiff. Bring the bacon to bite. To bite. Loading. Map baru ya. You know something, Kate? You're pretty good at this military leadership thing. I'm not trying to be good at anything. Kita muter lagi ya. Probably why you're good at it. When we're done showing the corporal compliments, we should decide whether we're heading straight back to the Itu ada airport. pohon. Foz is right. Oh man, Masih ada pohon ya. saying that gives you my soul. Fortunately, it don't happen often. Kiri. Wow. So there's one thing I don't get. This wasn't UIR Lama territory lihat pohon originally. di sini. Ngomong apa sih Why lu, they boy? built their Hammer of Dawn program so close to the COG border? That's got Suara good lu technology, nggak jelas my friend. di sini. It's what we're known for. We invented the transistor. Lepas aja itu apa? Of course, while we were Kayak making the world busanya a itu more lepas aja tuh. civilized place, our neighbors Loh, were kok inventing di sini? tanks and rifles and missiles.
Iya, kita naik. The Ya. UIR moved in, found some lovely facilities and said, "Oh hello, we'll take Kita that." ke tinggal Apanya satu tadi? ada dua loh tinjaunya. Possible place to build your super weapon. Water dulu atau Your kesana enemy's bang? border. Water 1200 bang. Really? Water. Bentar. So our Paddocks nomads up to the task. Black of water. Targetnya apa emang? beacons. Yeah, I was wondering the same thing. Waterwalk itu secondary aja. Pretty tough. Secondary object. Kevin, Yang penting abandoned airport. we trust Baird. So about the Berarti F-Drone dulu ya. transitive we Ya. trust Paddocks nomads. Sampai dulu. The transitive what? Book spies. They're filled with valuable Bang, cek jalannya. concepts. Now, honestly, I wouldn't know. How about this? Kanan. We trust Paddock Oh, kiri and bisa ya? nomads till they give us a reason not to. And they haven't yet. Works for me. Ya, habis itu nanti ke kiri. Kiri, Bir. Nah, ini bentar abang lihat. Tebing semua nih, nggak ada. Lurus Oh, aja ini. dulu, lurus. Susurin Ini ada, tebingnya ya. Ah, lulus. Pokoknya lurus aja. Kuping lu tuh sana pakai Ini. cotton bud dulu. Tuh terowongan keren tuh. Seem different. Mana kanan? Kiri. Ngapain? Paddock warned us about that. Said it started happening like a few days ago. When we were at Mount Santai lah jalan-jalan kita. Wait, you don't think it's connected to? To when they got their queen Eh, back? Yeah, I know it is. 400 meter dekat It's dah. only gonna get worse if we don't get the hammer back online. Ah, itu ada perumahan tuh. Anfield's just ahead. Where's the Iya, itu di kiri. again? I think it's kind of heavy. Bisa ya mau Ah ada ya, yang tinggal sampai di Jar. Ini kan 200 Ah. meter loh masih. Salah Masa berarti, muter ya, muter ke sana. Muter ke sana tuh, ya benar. sini. Kanan. Nah, Oh, kan? tuh helikopter tuh. Ini markas kita loh. Oh, Abandoned airport. Udah ya nggak bisa. bagus. Ini batasnya. Selalu nggak bisa turun, aneh. Ya kan aman lupa. Ada senjata, Lead the way. granat. Udah bisa bos senjata berat ya. Ambil dulu. Nggak bisa Ah, turun loh masih. apa sih? Apaan sih? Nggak tahu. Cannot live without squad. Nggak bisa turun tanpa squad. Turun duluan berarti emangnya. Iya, lu turun. Lu turun dulu. Udah nggak bisa loh. Berarti bukan di sini ya parkirnya. Coba di sana Jar, parkir aja. Lu mundur dulu deh. Udah bener lo kan, itu kan datang paduk loh tuh nah. Iya. Aduh. Ini lo abang bisa turun. Tuh. Ini loh. Ah, enaknya turun. Gak bisa loh udah. Ini hold. Udah di hold. Ini apa nih? Tuh sampai dapat objek-objek, Wow. hidden keren. Gak object. bisa turun bang. Enaknya ya. Ih. Apa ya? Ke water tadi deh. Yuk, boy. Boy, ayo boy. Kita ke water, boy. 2000 meter. Oke. Turbo. Mana? Lurus aja pokoknya, lurus Ya, ya. tahu. Bring the Ini enggak di turbo ini Jar. Turbo dong. Bentar. Kok Loh, gak berhenti? bisa turun loh. Hah? Gak bisa turun juga. Aneh. Bisa. ngapain turun di sini, Mang? Kali ini tombol lu yang E-nya rusak. Enggak, ini udah e-holdnya udah penuh loh padahal. Kayak tadi berapa kali udah. Nggak bisa. Terbang. Terbang. Terbang.
Yes. Turbo. Wah, gitulah kegunaan yang benar. Kanan, kanan. Kiri mang, kiri. Untuk. Kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Nah, itu bisa tuh. Nah, kanan mang, kanan. Kanan. Nah, kanan. Nah, kanan. Kiri. Kanan. Wah, aliran sesat itu. Nah, kiri, 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 kiri. Oh, kiri lagi, Tuh kiri, 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 kiri. Kiri, 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 kiri. Ya, kiri, kiri. Tuh, kan. Lu ngapain muter? Ya, lurus mang, lurus, lurus. Astaga. Ah, ya tuh bener nih. Kiri mang, kiri, 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 kiri. Kiri mang. Apa sih bocil? Nah, udah nyampe. Parkirnya di mana ya? Kanan lagi mang. 87 meter. Ini nih dia. Ini bendera, bendera stop. Ups, Op. nggak bisa turun loh, aneh. La la la. Ini loh, squad ini loh nggak mau turun dia. Iya, ngomong mulu. Ya udah, kami masuk ya. La la la. Biar mereka turun. Ini granat. Lah, Kan bisa kan baru. nggak bisa pamer. Wow, let's go, let's go, let's go, let's go. Ini senjata apa nih? You okay back there? Retro launcher. Need help? Oh, senjata udah full. Oh, ini orang yang tadi kita temuin. Wih, keren banget ya. Lumayan. Komponen. Lumayan. Oh, ini teman kita nih, si Ninja. Ninja. Ah, ada orang kan? Oh, meledak nih. Incoming juvies! Tuyul meledak. Oh, dia dari dalam tanah ya? Mana lagi? Ugly little gits! Don't let him near the pups! Meledak. Friendly fire! Kok nggak kebagian musuh sih? It's a Muxia Darcy! Meledak. God damn it, we got more of them! Come on, we got this! Woi. Ini Akhirnya. Noob banget. Ini ganti senjata. Ini. Oh, headshot. Wih, banyak banget loh. Loncat dari atas mereka. Oh, meledak. Don't let them reach your friend back there! Hit the fuck out of it! Diam aja lah ya. Diam aja lah. Sini loh. Ah, peluru habis. Oh, medan perang. Ya, diambil siapa tuh yang ambil tuh? Siapa lagi selain bukan robot? Nah, repair the pump system. Baikin boy. Emang. Kemarin udah beli skin. Bisa pakai ya? Punya apa? Pakai skin. Kacamata bos. Robot. Udah bener pompanya tuh. Pergi kita. Karena Oh! Yeah, good. Sounds happy. Well, that should do it. Paddock Dah ya. set his water supply back online. Well, look who Kok it dia is. bisa pindah tempat ya? belum bang, repair the pump system. Itu masih Itu ngomong. tadi. Masih ngomong. Tungguin. I reckon she wants you to take that. Wow. Invisilator here wired up a Oh, ada 2 orang ya? device. Ninjanya. Di sini 1 nih. Ah, pick up upgrade modul, repair the pump system. Ah, ngapain tuh? Apa itu modul? Tidak berada. Oh, ada 2 lagi. Ah, nih. Ultimate upgrade Slayer. Ya.
Buat itu ya. Oh, this should work great for us. Oke, kau Nurni nih. Kok Thanks. That lady is an Lady. absolute nutter. I think we're done here. What do you say? Back to the skiff? Nah, baru kita balik yuk. Nah, yuk. coba. Lama banget. Iya ya. Bang, gua ini bang. Hah? Di sini bang, depan bang. Gua depan. Oke. And so we meet again. Oh iya ya, emang miskin. Udah apa enggak ya? Aduh. Mudah-mudahan bisa turun. Bisa lah. Kemana nih? Kanan. Masa nggak ada di map? Itu loh bang, lihat tengah tadi bang. Apa? Itu loh dia sana. Oh, Ini tuh bener kan? Wah, keren banget ya. Kita terus ya Pak, keren. Wow. Saya terpesona. Ah, bener kan? Ah, kecil aja. Kapan? Jangan bikin tanda-tanda merah dong. biar ngacauin bang. Itu mengacau aja tuh. Kanan. Orang sudah hafal jalan ini kok. Coba. Itu ada tanda Pak, itu harus ke situ loh Pak. Pak, itu ada gua loh Pak, harus didatangin loh. Kemana sih arahnya? Ini loh. Tuh kan kacau kan. Kemana sih? Woi, Ini loh. nggak ada di map loh. Oh itu dia. Itu gara-gara yang ngasih tanda merah tuh. Tanda merah nggak berguna dikasih. Jangan pakai tanda merah dong. abang lagi ngeliat di pinggir. Bisa ya nabrak. Lagi ngeliat tempat lain tadi. Kemana ini ya? Gua arah. Kayak orang noob loh. Kiri ngapain bang? Orang Ini ada komponen. orang ngedrip kok. Oh, Fajar belum Jadi bisa alas. ngedrip dia. Oh, Jadi alasan. ambil dulu ambil. Bisa-bisanya nyasar. Ayo buruan nih mau ngedrip nih. Eish. Wes keren. Kanan lo bang. Kiri Pak, belakang. Salah jalan ini, aduh. Sengaja. Tabrakin, pintar. Nah hit loh. Tuh siapa yang turun? Kok bisa turun? Lah, nggak bisa keluar. Oh embar nggak keren. Naik pesawat. Nggak mesti kita datang ini. Siapa nih namanya? Paddock, where's Baird? In back. He was Ayo, explaining to masuk me ke the dalam. new modification he made for your little bot frame. It was boring, so I came out here. We should probably unload this targeting beacon ASAP. And you think that's going to kena. save the world? Apa sih? Baird, we're here with the beacon. Excellent. I'll meet you around back. Tolong, gak ada yang nolong. Set that target Apa sih, Jar? down. I'll deal with it in a bit. Itu loh ya, apa nih namanya? Bak sembaran petir. Dapat. Lari. Ada Udah nyampe nih? peluru. Siapa nih?
Kok nggak bisa sih? Ngumpul di sini dia suruh. Itu loh, mereka tuh lelet-lelet loh. Bring the beacon to bear. Ngapain sih kita? Dah. Hey, Barry. Really tall. Terus? Listen, kid. You still got a rocket to launch, and I need to get back to New Athera. Yeah, right. Of course. JD, we're fine. I'm just working through it. We can talk later. Terus siapa sih? Gabut amat di bawah. Appreciate that. Thanks. Cicilan. Paddock said you were working on something? Yeah. Oh, ini nih diambil nih. Improved shield prototype for Jack. Go ahead, install it. Apa tuh? Barrier. Apa sih? Tameng buat Perisai. Ah, kayak begini kan enak. Nice. Installed. Tell us about it. It's actually Oh, ini very Goldberg ya? First, it creates an Yeah. ionized vector. bear. Wih, keren boy. Cancel class and get out here. Swarm coming in. Musuh. Perang. Get up here and use it. Delta, come on! Ada musuh nyerang. Pantesan ada senjata ini. Jadi bos. Kanan. Udah dulu ya. Bebas itu. Oh, di atas. Mana sih musuhnya? Aduh, nggak kelihatan. Tembak. Bosnya. Ah, hancur. Uninvited. You pay the price. Habis peluru. Incoming frag. Dikejar betul. Yang mana musuh, yang mana temen ini ya? Astaga. Hey. Ini bisa datang. Habis. To the tarmac before Bear loses his ride home. Wah, lancar akhirnya. Lama banget, nggak dapat lancar. Mana lagi lancar. Kok lancarnya habis Mana sih? sih lagi musuhnya? Ini dia nih. Bukan lancar, Klau. Kita nungguin apa sih? Defend the airport. Udah habis. Apa lagi? Airport kan di depan. Ayo balik. Dia nyuruh pencet T loh. Hah? Dia nyuruh pencet T. Bukan ke situ kali. Ke sana. Pintu keluar mana sih? Nggak tahu. Kemana sih? Bingung. Oh, ini nih. Ada petunjuk. Mana? Masuk, kita masuk. Masa di sini? Ya, masuk. Sini, Jar. Kiri, Pak. Oh, berantakan di sini, hancur. Oh, ini nih ada komponen nih. Siapa yang ngambil? Oh, buntu sih. Iya kan lewat dalam tadi, Bang. Sama mereka. Ini tempat latihan kemarin nih. Tempat kita masuk tadi di mana sih? Lewat sana, lewat satunya.
Kiri. Apa nih? Bisa ada apa? Tempat kita masuk di sini. Tempat tadi. Oh ini. Aduh, nempel sini. Aduh. Benci bener dah. Nah, Enaknya jadi robot Di- bisa nempel. tadi kan ada pagar ya. Sana loh. Sini. Dari ujung. Nih, paduka. Mana ini paduka? Bukan dari sini. Dari sini loh kita. Ini loh mereka kumpul di sini loh. Ini ini loh tekan tendang. Tuh. They're right on top of us! Oh, ini nih. robot besar nih. Itu pada robot. Come on, Delta, don't let Ini robot sayur doang ini. Nih, mantap boy. Tembak. Oh, kita naik pesawat ini. Tembak. Jangan tembak. Fokus. Habis sudah. Tinggal kita bunuh ini doang nih. Nah, ayo masuk pesawat. Itu loh, masih ada loh. 2, 3. Astaga, kena baling-baling jar. Ya. Sorry. Ih, malah sakit perut. Dari mana ini yang reloadnya? Dari itu, Pak, dari tempat kita ada gravitasi buat itu. Oh, dari sini sebelum keluar ini. Nah, Ya, Loading lama lagi. Loading. Yuk. They're right on top of us! Better clear this tarmac or Bear's not going anywhere. Come on, Delta, don't let up! Oh, lulus serang yang sana deh, jar. ya. Mana lagi sih? Awas, hati-hati baling-baling. Ah, ngeri. Mana lagi sih? Tinggal ini doang nih, si boy. Ntar ada lagi nih yang datang. Oh, tur, mati lo. Ah, ada beres. Ada lagi tuh datang tuh. Udah jauh. Susah juga ya. Tiada kata susah. Kabar berapa hit aja mati. Oh. Mati. Aduh, siapa tuh boy? Siapa yang mati? Kena baling-baling. Hah? Udah baling-baling. Siapa? Boy. Astaga, barusan dibilangin. Hah? Kan papa baru kena tadi. Apa kan baling? Iya. Gue sih bentar ya. Lu kemana? Hah? Astaga, jar. Better clear this tarmac or Bear's not going anywhere. Come on, Delta, don't let up! Udah fokus ke ini dulu, jar.
Yang besar ini. Dikit lagi dia, separuh. Ini bentuknya aneh juga ya, makhluk ini ya. Ah, dikit lagi. Meninggoy. Kok ada ini sih? Ada peluru. Ambil dulu. Mati lo. Tuh temannya datang tuh. Wah, asal headshot dia langsung mati ya? Kok nggak mati-mati sih? Looks like they want you to stay, Hah? Baird. Sini lo. Ah, ini si bosnya lagi nih. Ninggoy. Aduh sakit banget. Bosnya ini susah ya. Ah, peluru sekarat. Meninggoy lo, hah? Meninggoy lo. Yes. Ya kena. Mana lagi? Masih ada ya? Dah, mati. Okay. Airfield secure. Masalahnya si boy ini masih ke toilet dia. We still have shit to do in this bloody desert. All right, Delta. Back on the skiff. Set back out on the escape. Hah? Ngapain? Hah? Set back out on the escape. Kemana Jar? Nggak tahu. Set back of the skip. Ke sana loh. Oh, ke ini. Kereta kita ke kereta. Ski, Oh, iya. ke ski. Skip. Ah, kelilingin Oh, aja deh, kelilingin aja deh. Serem. Baling. Stone weapon. Gua jadi sopir aja deh. Nunggu si boy lagi nih. Nah, harus senjata gue dulu di depan. Kok nggak bisa? Bisa di oh, sudah naik mereka soalnya. Oh ini bisa. Oh gini? Apa sih? Nge-lag lo gue bang. Kenapa? Secure. Ah, udah tuh. Ayo boy, buruan boy. Kok Teman-teman. nggak bisa naik? Sini. Mana sih? Iya itu. Ayo. You drive. Tuh udah. Oh. Ayo boy. Start. Lewat mana? Awas. Jangan lu mati lagi lo. Lewat mana? Ke sini. Woi. Ke ski ini, ke ski. Oh, kirain pesawat loh. Kemana sih boy? Astaga boy, naik ski ini boy, naik kereta boy. Emang nge-lag boy? Maju boy. Cari depan boy. Maju. lagi, boy. Lo nggak bisa Maju di sana. bentuknya ada E-nya. Maju. Maju ke Yang sini. asli- yang aslinya bukan di sana. Sini.
Arah depannya sana, boy. Sini. Arah depan sana. Ya, Terus. terus pencet E, spam. Spam E. Kebalik boy. Kebalik arah, balik arah. Sebaliknya, ya. Ya, sini, Nah, maju, terus sana, maju, terus. maju. Terus sana. Nah, terus. Terus, Nah, terus. Belum nyampe. Terus, kiri. Kanan. Kanan. Ya, tekan E. Iya, Kanan. pencet aja di situ E. Kanan. Ayo, boy. Kanan nak. Ya, kanan. Nah, Kanan. Ya, kanan lagi. Belok kanan. Lurus. Maju lagi dikit. Op. Ya, tekan E. Nah, Ih, bisa gitu loh. Amang juga tadi nyari-nyari juga. ini terus kita ngapain? Kaget loh. Iya, kemana lah? Kita disuruh kemana? So, are we back on task then? Tunggu. Lagi ngomong. Let's hope so. Itu pesawat nggak terbang. Mission udah Waktunya semua. katanya. Mana lagi nih? Waterwork sudah. Map kita loh belum full. Ya. Coba ke pesawat. Masa kita gini-gini doang nih? Iya. Coba ke pesawat. Hah? Belakang. Itu jalannya nah. Aduh. Pesawatnya nggak gerak loh. Kita tabrak ya pesawatnya. Jangan mati baling-baling. Pak, yakin aja. Kita yang matiin. Kan mati kan? Kan? Yakin aja, slow. Yakin. Yakin. Yakin aja. Nggak apa-apa kok. Seneng. Cuy, dari sini dong. Bentar. Loading dia. Nah, tinggal naik doang. Awas, boy, jangan kena baling-baling ya. Ayo kenain baling-baling. Jalan kecil. Ini loh. Get back on the ski. Loh kok di sini skinya? Stay. Gak bisa pencet lagi. Boy, Nah, cari cepet boy. Maju dikit boy. Aduh, salah. kejauhan, boy. Ya, maju lagi. Maju, lurus. Kiri. Ya, terus. Ya, pas. Kelewatan, mundur. Ya, Apa? Nah, nice. Jauh amat. Nah, terus apa lagi nih? Lah, karakter Jack. Keren. Sudah beres semua loh yang di map ini. Paduka. Cepat nih. Masuk situ, Bang. Itu Goldberg ngapain sih? Bolak-balik dia. Tahu. Masuk situ, Pak. Siapa tahu di situ ada jalan. Goldberg itu kayak kebingungan loh dia. Tuh, helikopter. You see that? Wih, Kemana kita? Coba masuk situ. ngomong dulu dong. Awas, baling-baling, awas. Fir, Pak jagoin. Nggak ada misinya ya? Itu tuh kesana tuh. Mana? Sini. Ikutin abang. Hah? Sini. Orang dapat menemukan jalan. Ayo boy. Jar.
Enggak, orang ngikutin bot kok. Gua duluan loh, mereka yang ngikutin. Enggak. Nggak ada jalan di sini mah. Pipen. Bomb shoot. Iya ya, nggak ada ya. Dalam. Oh, apa itunya harus dimasukin ke sini ya? Apa? Diparkirin. Nggak bisa masuk ke sini lah. Disimpan. Oh iya nggak bisa masuk pak. Lewat samping sini bisa. Ayo. Kita mau naik pesawat, itunya disuruh simpen dulu. Coba. Yuk. Oh iya. Aneh-aneh aja. Coba aja. Ya mati. Mati. Pak hati-hati pak. Codek. Kan nggak bisa kan? Iya ya. Apa Aneh itu loh, masuk? missionnya kemana Ya sih? itu loh, nah ini nah. Apa? Nah nih. Ini lo masukin ke sini. Sini. Kagak bisa. Belakang itu lo belakang. Oh, yang ini. Wih, ada helikopter. Coba gue yang nyetir bang. Harus apa nih? Waterworld. I'll navigate. You drive. Nggak ada, Jar. Mana sih? Aneh. So, are we back on course then? Nah, tuh ngomong dah. Let's hope so. Let's hope so. Balik, Jar. Kita nggak ada tujuan ini. Bagus. Jangan tabrakin. Nah, Goldbergnya hilang udah. Turun dulu. Turun. Pak, coba lu sini Nggak pak. bisa turun kan? Ini pesawat mau terbang ini sebenarnya. Enak kan bisa turunnya, bisa turun. Aneh banget. Apa ngebug ya ini ya? Atau kita pergi aja deh. Coba kita jalan aja deh. Ya. Cuek aja ya. Iya. Bill, do you mind driving? Yo, come on. Wow. Astaga. Oke, let's go. Turbo. Apakah pesawatnya? Pas landas. Ah, Oh iya ya. Masa kita ditinggal? nah, ada misinya tadi. Ada. Terus aja kita nih. Ada balik. Tadi ada. People transporting the Nggak ada. Biar aja dulu. Abis ini ngomong. Their convoy was attacked. Where? Close. Their last message was sent from the old city. Old City. We're on it. Man, the nomads cannot catch a break. Sudah. Nah, Nah nih. kan baru ada kan. Iya. 700 meter. Semangat lagi lewat sini. Turbo mah. Bang, Nah, turbo. ini udah turbo. Oke. Kiri, Bir. Kanan. Nggak bisa. Kanannya. Ah,
Kok jadi begini jalannya? Emang ini Jar tempat stopnya itu. Lewat sini lah. Iyalah. Enggak Itu lah. kan tadi jalan 20 tuh meter. bisa tadi. Coba Kita sini, harus- coba di bawah. Kita harus ke situ. Gabut banget lihat gak ada jalan. Ayo turun. See that? Smoke up ahead. Gua nggak bisa turun bang. That's Hah? a convoy, all right. Gak bisa turun gua bang. Gak ada jalan loh di sini. Iya, memang jalan depan tadi Jar. Kau. Emang lu terus. Ya, Kemana lurus? itu Orang targetnya di sini kok. Ya, stop. Stop. Itu loh jalannya. Oh, gak bisa turun. Yes, bisa turun. Ayo go. Jar, Mana? ada mau. Look, they're Yes. still fighting. We gotta help them. Lancar lagi. Nah, ada itu. Ih, apa nih? Gonna be your one. Ah ya biar dia pakai Ini itu. temennya nah. Boy, lu ajar dia, Boy. Gila, 2 hit aja mati dia. Another Ada lagi, one Boy. of those bloody things. Ada lagi. Come on. Wah, habis pelurunya. Dikit lagi. Itu yang sana belum mati tuh. Dikit lagi tuh. Nice boy. Mati dia. All right, we're clear. Selesai. Check on the beacons. Sana. Sini. Ah, dapat komponen. Paddock, mate. You hearing this? He says the beacons are safe. I'll send someone to pick them up now. And don't worry, they'll be well armed. Terus ngapain? So go, deal with your rocket. All right, Delta out. All right, we're done here. Delta Let's out. get back on the skiff. Yo, let's go back on the skiff. Say Nomad skins one more time. Hey, give him a break. Location complete. Heading out. I'll be in touch. Kita nih kayaknya ke pesawat deh. Safe travels. Ya. Tuh pesawat tuh. Tuh pesawatnya tuh. Tinggal hore. Kita kejar. Ayo. What's the plan now? The hangar. What's the Kita- plan It's now? time to put that Hangar. rocket together. Apa kita balik ke bandara ya? Padus nomad. Enggak. Stuck their necks out for Oh, nggak bisa naik bang. maybe we own something. Terus? Bisa ngomong lu mungkin. Sure. But if we don't get our rocket launch soon, Nunggu tujuan what selanjutnya. Paddock's nomads will be worrying about. Ah, baru selesai. Udah. Roket hangar. Oh, tempat peluncuran roket. Ya? 1400. Oke. Deket. Oh. Oh, lokasi baru, Jar. Masa? Iya. Belum pernah kita ke sana. Kiri. Kanan. Ya, kanan sana. Ya. Baru kiri. Kok patah-patah sih? 7 meter dong. Hah? 600 udah dekat. Oh, ini dia nih. Ah, roket hangar. Satellites are Iya, running benar. already. Let's head for the hangar. Tadi jalan masuk. Naik ya. Wih, gede banget. Ini yang kemarin dong. Iya, Jar. Salah masuk pintu tadi, Jar. Nah, itu tuh. Kanan. Bisa masuk. Ini sih nabrak. Kirain nggak bisa masuk. Ini kan tempat kita kemarin. Ops. Ya, nggak bisa turun. Sama. You know, Oh, bisa. Bisa. need a bit. Or a lot. Or a lot. Thank you, Daryl. Get to the hangar. This has Ah. actually been a pretty ripping time. all Tempat peluncuran roket kemarin loh. 8 out of 10. Ah, Roketnya belum diluncurin kan? It's been surprisingly not terrible having you alone. Yeah, I'll take that. banyak Oh iya, makan kemarin doang. belum diluncurin, Pak. Oh iya benar.
Kita kan ngejar kereta kemarin. Siap ini ya, ambilin peluru-peluru ya. Boom shoot. Clear. Coba. Oh, kita naik ke atas sana, Bang. Hah? Naik ke atas sana tuh, tujuannya. Oke. Proses atau go back, Bang? Proses. We're Proses, about to leave. Proses. Get the other side. It's time to finish this. Ini finalnya Act 3 nih, Jar. Samli. Apakah kita menyelesaikan Kalau misi ngapain ini? lari-lari, Pak? Orang loading kok. Iya, di tempat-tempat Bapak lari-lari ke pintu. Oh, enggak. Lagi loading. Iya, lagi loading. Kau dapat kecap left the game. Lagi loading. Nah, Nah, udah. Cutscene. tempat yang kemarin juga ya. Everything should Kayaknya be perang ready. lagi nih. Good. Baird left Udah siap senjata mesin lah. to read you. Oh, udah megang. Bayar tuh Get pisang. inside. Initiate the rocket assembly procedure. Ke bawah, Bang. Launch aforementioned rocket and hope these satellites Nempel-nempel go to juga. Mars. Nempel-nempel mulu ya. Wait. Oh, the Udah bawa senjata berat ini. What do you want from me? I can barely turn on a computer. Go press the button. Computer. And see what happens. Oh boy. I'm beginning to understand why he never launched his rocket. Ayo boy, buruan boy. Tuh senjata tuh. Lagi-lagi begini. Kemarin, Banyak peluru. oh di sini kemarin kan bisa hidupin peluru. Hidupin peluru. Hidupin lampu. Pak. Help. Apa sih? Initiate the rocket assembly produce. Terus kita kemana nih? Kemarin kemana? Ini loh tuasnya loh ada. Aduh. Mana sih? lupa. Ini nih. Nempel. Gak bisa. Ini loh Boy. tuasnya kemarin. Boy, coba ini boy. Scan. Hidup. we are. Ini. Favorite rocket. Let's get down to the platform and throw a switch. Yeah. See Masa what kita perang happens. lagi di sini? Gak tahu. Oh tuh. Masuk. Ada tuas nih. Tekan. Ada tuas nih. Oh, ini roketnya nih. There goes nothing. Let's go. Paddock, our rocket's assembling. Oh, kepalanya dipasang. Nah, kan perang lagi kan? There's a bloody snatch. Astaga. Ini bisa dikendalikan nggak boy? Iyalah. Ya, Son of a dihancurinnya. You know, I think it did that on purpose. Dijatuhin doang. We need to get Son that of nose bitch. cone back into place. Banana Beats. Sons of Ini apa nih? Bomb shoot. Son of Abi. Ayo kita benerin lagi nih. Ganggu aja kalau jengking tuh ya. Udah mau berangkat dah. Oh ini ditembak nih ntar nih. Ada apa nih? Aduh. Snatch is Kan ada lagi. Itu tuh apinya tuh. Help. Kamu mau saya kendalikan, Pak? okay? Emang bisa boy? Mana? Tadi nih. Tolong. Mana? Oh, astaga kok deket. Gak bisa. Apa? Ada dua, Pak. Kok banyak sih? Watch it. Nunduk bang, kalau Bolts dia on the mau nembak. blade. Someone take a look. Hit. Itu tuh di bawah perutnya tuh. Throwing fire. Di bawah perutnya tuh. Nah, Sasarannya itu.
Hampir mati nih, satu. Iya, satu dulu. Iya. Aduh. Dikit lagi. Nah, mati. Satu lagi. No. Shit! We got fire! Itu dia tuh. Yes. Ya, kan. Ya, ditelan tembak. Tunggu. Ya. Nice. Tewas. Udah mati. Akhirnya Ih, ada yang besar nih, hati-hati. musuhnya datang. Ada bos. Santuy. Bos langsung 3 ya. Kita kasih bom deh. Kepala, injar kepala. Injar kepalanya. Wah, tewas dia. Tembakin boy. Boy. Biar hidup tuh. Kepala. Hajar kepalanya. Cepet. Dah, hancur. Alright. We got them all. We gotta get on that gantry and realign the nose cone. Ambil kalau ada senjata besar, ambil aja. Penting. Emang kita kemana nih? Ngebenerin. Itu lo boy. Hah? Boy naik boy. Nice. Oh bisa naik. Bisa. Naik sini. Udah naik boy. We gotta get All right, we're back in business. Oh, udah. Then climb aboard the Bukan rocket. hack. You can ride it straight to the launch pad. Ya, kita benerin. Ini kita yang turun apa roketnya yang naik sih? Enggak, kita benerin. Kita ikut-ikutan. Kita yang naik nih. Iya. Ah, Wah, Tuhan ada lah. Mana sih? Oh tuyul. Untung pakai senjata mesin. Kok jatuh bang? Lagi. Mau habis. Jatuh. Apa sih? Kok jadi di sini? Alright! Di mana sih lo? Hah, Tay, cutscene kok. cutscene. Sama aja lah. Oh, kita di atasnya. Pantes. Wah, ini bagus ya buat thumbnail nih. Gila sih, Jack keren banget, Jack. Ah. Siapa tuh ditelan tuh? Ditelan. Lu, Jar. Nah, Oh, tewas lu, Jar. Jar, lu tewas. Oh, kagak. Oh, Enggak. temennya. Ya, Temennya mengorbankan diri dia. Astaga, jahat banget lu, Jar. oh Itu enggak dia nih. tuh, tolongin. Ayo, pas. Jago juga sih Fas ya. Holy shit! Fast! Holy shit, man. Thank you. Thank you! I'm moved by your gratitude, really. Tolongin dulu lah. Iya. I'm hanging from the back of Malah ngobrol. Jebet. Ya, cium dulu. Sen pipi kiri, pipi kanan. Oh, itu buat Tamat kah ini? Belum. amat ini. Padahal abang ngasih judul tamat loh. Iya tamat nih. Wah. Chapter 4. One small step. Amat dong. Keren. Ah, apa ini Jar? Lu ngeliat nggak tadi? Iya. Kayak Titan. Kolosal. Right, rocket delivered. What now? Now we raise it Pasti ada gangguan lagi nih. Manually. Ya, nggak mungkin lah nggak. Which means we need to find the control room. Kita lanjut nggak sih nanti ke ini? Base. Kalau sudah tamat ini, DLC-nya mau nggak? DLC apa? DLC-nya tadi beli nggak sih? DLC nggak ada diskon pak. Nggak apa-apa. Oke. Masih ada modal. Tenang aja. Iya juga ya. Kita main slot Jangan. dulu malam ini. Janganlah. Buat beli ini aja bang. Okay, Buat well, beli ini aja. Buat beli apa? this with a jack in the face in mind. Son of the Forest.
Oh, buat beli tuh. Sabar. All right, Jack, go ahead. Keren loh pada. Don't be shy. Perbandingannya 300.000 sama 750.000. Aduh, tapi si Winda udah main dia duluan. Aduh. EJ Gaming juga udah. Iya banyak. Dying Light 2 loh kalau ini, kalau diskon. Doesn't Ya make it itu any less wajib banget weird. ya. Iya, kita main co-op seru tuh. Bisa bertiga emang? Bisa. Keren banget itu konten Mas. Iya. Kan kita kerjakan misi bareng-bareng. Bunuh zombie asik tuh. Kita kalau main Dying Light 2 ini ya, And there you go. set missionnya habisin semua ya. Successfully raised. Gas kan. Game mahal, sorry lah kita terlalu ngikutin story. Need some spot translation. Enak loh bisa parkur. Ah iya itu seru. Maybe. Kalau ini nggak bisa loncat. Wah, kan cepet. Maju. Aduh, nempel. Kampret. Ini apa nih? Tekan. Pencet. Ayo pencet. Oh masuk kita. Ah, Turun. kita turun. Ayo go. Oh ini dia maksudnya tadi Jar. We got this. Kita mau lanjut apa stop tadi kan? Ini harus diberesin nih. Kalau enggak ke save. Jatuh. Astaga apa ini? Look out! Godzilla mah. Belut raksasa ini. Anyone got any bright ideas? Tembakin nih. We gotta make it let go! Oi! It's spherical! Tembakin tuh. Ntar kebuka. Nah itu gitu. The open bits! Shoot the open bits! Ada Open apa bits with ini? leeches in them! Awas. Aduh. Tembakin lagi. Ini sebelah sini juga ada nih. Oh, nih. Nah, More leeches! udah. Just let it go! Mana dia kemana? Jatuh. Oh, shit! Apa itu biru-biru? It's coming around again! It's a spherical. Get him Sudah. Kalau penuh jangan ngambil dulu. Oh ini dia nih. Ntar, gua buka. Emang dia bisa nyerang ya? Mau mati. Go again! Another one's open! Sebelah kiri. Watch the leeches! Udah. Only one left. It's gonna crush us. Ini belakang. Motherfuckers are everywhere! There, we did it. So how do we Mana get sih dia? down? Panjang banget ya. Sampai belakang. Terus kemana kita? Oh sini. Turun. Running out of time. Nempel aja terus. Ayo awas. Kabur. Buruan. I think it wants us! What's the Ah itu target tuh. Kita sebagai tentara andalan. way down? Ada senjata di sini. They're trying to stop the launch! Then hit him where it counts. Nyari yang terbuka dulu. Mana yang terbuka nih? Oh, this is bullshit! Fuck! Oh, itu loh. Ih, Waduh ini gawat di ini. atasnya ada apinya nih. Tembakin nih di atas yang ada apinya. Diketahui dong dia. Mana? There! It's open! Ini peluru banyak banget nih. Ini kiri lagi. Ya muncul lagi nih. Nah. Help. Tewas. Bentar. Mana lagi sih? Oh dia bisa masuk ya? Lu tembakin. Last one! Ambil peluru dulu. Banyak nih. Infinited. Gak bisa habis tuh. Quickly, one of them's open! Oh.
Ayo, maju lu. Maju lu sini, habis. Dikit lagi habis. Masuk lagi tuh, tembakin. Stay down. It's letting go of Nice, the nice, rocket. nice. Oh shit! Aduh, gak sempat ambil peluru ya. Ke kiri. Time to get off this goddamn tower. Ada peluru. Come on. Bagi satu. Kanan. Pencet tombol ini. Saatnya pergi. Selamat ya kita ya. Astaga, muncul lagi. Ini kepalanya nih. Cacing ya dia. Cacing mutan ini. Cacing mutan ini guys. Ah, jatuh kita. Keren banget ya. Everyone okay? Mana? Out of the goddamn engines! Itu dia tuh. Get out of here! Son of a bitch! Oh, nggak muat. Ini mulutnya nih. Ah, itu tuh. Got guns now? Keep him off us. We're stuck in here with that thing! Tembakin nih. That thing! Ah, help. Ngindar. Tembakin. Help. Udah lepas. Ya kena, tembak. Sabar, ya. Oh, bisa pencet F ya. Iya. Pecah nggak lo, ha? Pecah nggak lo? Langsung reload. One chance! Pecah nggak lo? Satu lagi nih. Yes. Shit! Shoot the dog! Siapa tuh kena tuh? Gua. Udah. Pulling out! Sakit mulut lu. Oh, begitu ya modelnya. Terobos. Look too slow! Here's our exit. Ah, itu tuh, kebuka tuh. Itu buat ngajarnya tuh. Away! Aduh, screenshot dulu nih buat thumbnail nih, sip nih. Watch the top! Awas. Bantuin. Udah. Peluru dong, bagi dong. Siapa yang ngambil tuh? Oh, pecah lo. Kena Itu siapa tuh? Focus fire on the tongue! Tunggu. Yes. Back out! Saya sebagai robot tidak. Peluru, I need you peluru. Akhirnya. Ah, tolong. Pencet F dong. Iya. Gara-gara ngambil peluru tuh. Lagi. Siapa tuh? Reload. Oh, nggak kena. Woi, lu nggak bidik sih. Pecah tuh lidah petakaan. It's back, you know! Nah, dia mundur. Maju lagi nih. Oh shit! Launching! Getot. Kita kabur. Nggak bisa lari ini. Ayo. Aduh, serem ya tempat ini ya. Mana? Kepalanya kebakar tuh. Kebakar roket. Oh iya, dia kejepit ya. Kebakar. Watch the safe distance! Ayo buruan. Maybe we'll find out. Abang nih screenshot terus sih dari tadi nih. We're not gonna make it! Nah, ini dia nih. Pasti ada lagi nih yang ketinggalan apa kan? Oh, sempat naik. Aduh kah? Lu belum nyampe, Jar. Lu di mana? Halo Paduka. Itu siapa tuh? Come on! Time to save Oh, bukan Jack ya.
Oh, yang bantuin lu tadi tuh. Ah, balas budi dong. Ayo buruan. Oh, tatonya keren di muka. Wih, keren. Oh, kayak film ya. Iya ya. Gila. Wis. Wih. Hah? Ini apa nih? Kembang api. Tahun baru. Bom. Apa tadi? Monster yang tadi loh. Terus? Wah, balik nih. Ini Attack of the Titan. Dilihat lagi dong. Ini markas kita ini. Kan kemarin tempat ini diserang tapi udah kita bersihin. Check on Titan. Ya, Attack on Titan. Noob banget ini Call controls. si Tato. Atau air panas. Pasti Foto api. kena simbur. So this is no field. Home to industrialists, techno-fascists, reactionaries, and cowards. Yeah, also decent food, clean water, and showers. Eh, Berarti tinggal satu act lagi ya, tamat kita ya. Satu act 2 chapter. Ada X 4 kah? Ada, Copy that, Baird. X 4-nya di mana? Di hutan. nggak tahu. Off to you. Oh. Ladies first. Hey, Hey, thank you. malam By the Jumat. way. Oh, there's no need to thank me. Aww. Is the band back together then? Should I take a picture for your scrapbooks? God, you're an asshole. Oh, stop Coba falling. diurai rambutnya itu bagus loh. It's embarrassing. Ini ngeri banget nih so what's the cewek. deal? Wah, Goldberg ini ganti-ganti custom dia. Well, they're definitely buying each other drinks. Jar, coba lu nonton ini Jar. Physical 100 keren Jar. Apa? Physical 100. And now, observe. Belum apa? Reality. Kayak Squid Game. Sure, a nice demo, Baird. Di but, YouTube, is it gonna work? Well, for that, Di YouTube. we're gonna need a Di test fire. Forget. di LK itu dong, LK dong. If we're selecting targets, shouldn't Oh, someone yeah, with the- real military authority be here? It's Foz, right? Oh, ini udah pernah. Yeah, yes, sir. Udah pernah Fuck up, Foz. tamat. Lihat di TikTok. Enggak. The swarm have Keren itu. Shut the fuck up, That means they've Foz. got a special hive somewhere. A nexus. Someplace where they're vulnerable. Okay, so how do we find it? We Coba don't, bicara ya. because you might already know. How would I know? Dibaca dong biar kita paham I'm gonna ceritanya. level with you. While your Ngerti ya dog kagak. Jim was raising holy hell about getting you hooked back up to the Main game. I'm sorry. Tahu misi-misi doang. I talked around. Ceritanya kagak I ngerti. need you to think about what you saw in that vision. Every detail. Is there anything that helps us? No. Mau kursus bahasa Inggris deh. I mean, I don't. Biar bisa ngonten Ome TV. We'll take it from here, Sergeant. Excuse me, do you not knock? First ministers don't need to knock. Really disagree. Jin, I told you, it's not gonna happen. It's not gonna happen. And what about you? Considering the thing that linked me to the hive mind is dead, we killed it, by the way. You're welcome. And considering that I don't trust you at all, I'll have to decline. Arrest her. What? Jin, are you nuts? Loh. Ma'am? Iris, what's happening? Apa kita diserang? Masa sih sampai ke sini? External camera 16. External camera 15. Camera 10. Damn it! Apa sih ini? They're here. And we're going out there. Yeah, okay, I get it.
Oh, nggak suka banget dia sama robot itu. End this. Itu yang arti sebenarnya dari senggol dong. What do you think I've been Itu dia tadi. Ada yang nyerang kah? Gak tahu. Makanya dibaca. Kok kita perang di tempat sendiri sih? Delta, gather around. Ada yang nyerang. Tell me we got a plan. We do. Kasih tahu rencananya. Targeting beacon. Target kita bakon. Bakon itu kan daging babi yang tipis-tipis tuh ya. Right, Lieutenant? I just Bacon looked apa? here. Bacon ya. The point is, we gotta plant these things all over the old All over city. the old city, just send the call and pass there. So, where do we plant our beacon? Wah, abang ganti karakter lagi nih, nggak pakai kait lagi kayaknya. You'll have a live Bukan hammer bacon, bikin. radius, and you Ah. can start hitting back. We clear? Clear. Kan lu suka banget makan itu, Nggak pernah. yang versi halal mod. Look, I'm not gonna lie. Tapi nggak It's crispy, real kenapa? ugly out there. Kurang kering lu bakarnya. Then we watch each other's Keringin mah backs, kosong. like always. Kagak dikasih istirahat dulu kita nih ya. Iya. Mulu loh, mandi belum, Iya, makan belum. daki banyak. First, help me plant Kenapa this kita beacon daki? down the street. Beth, Itu musuh ya? loading out with our beacon. Oh bukan. See you on the other Huh, side. biar ditembak. Kita naik. Tembak, tembak, tembak. Kita nggak ikut. Panic. Getting your beacon to the Enggak. tomb of the unknown. Violet, take us to Oh ini perang nih. Oh iya ya, tolong. Hands up, we got carriers! Delta, help my squad clear the area. You got it. Ya, Ah, yang ini doang. Damn it, they're right on us! Keep them off cover! Ini doang. Boy, rasukin boy. Beacon deployed! Rasukin dia. Bear, how long till I can fire this thing? Wah, itu tuh. calibrate. Yeah, what if we don't have a few seconds? Shit, the damn progress bar stuck at 83%. Itu percuma sih dia. Kalau belum ngebuka nggak bisa ditembak. Ah, mantap. ah, dari tadi dong. Satelit, Itu siapa sih? satelit. Tembok loh. Gila. Keren banget ya. Still got a few stragglers to put down. Wih, Gundam, ada Gundam. Ada Gundam di sana, coy. Mana lancar mana tadi? That's all of them. Beres. Well, the new hammer works. Ih banyak lancar, But only around lancar. that beacon. We need to plant the other 4. Lancar ini banyak banget pelurunya. EVA straight ahead. Go, Delta. We'll Wih, di guard this transformer. God damn it. Dead end. Sini, sini, sini. Just through that building. Don't worry, Delta. I got time for the system. Kok nggak bisa sih? Run my play. Lewat sini. Ini loh. Kemana kita? Itu kita disuruh masuk. Boy dulu tuh yang masuk tuh. Heeh. Oh ini loh, pencet E. Aduh. Oh, dia nih yang ngebukain nih. Ah, angkatin. Ah, jadi Fort Grip. Thanks for the lift, Paul. Marcus got a bad back. Least I can do. Mana? Ih, kangen banget perang di gedung ya. Iya nih awal-awal game ya. Go squad Tadline. Our Raven's taking fire. Just set down as soon as you can and get your beacon in place. By the way, that goes for all squads. We got a lot of heat signatures incoming. Terus something, All buku. this responsibility is why I Collect guy. Sini. Collectible itu buat apa? Gak tahu. Yuk, turun. Just in time, Delta. Waduh, We got a swarm at dinosaurus. Ini udah pernah kita lawan ini kan? Negative. Delayed Kakinya. Ya udah. Pernah. building across the yard. Kakinya tuh, Are tembakin you tuh. shitting me? Ih, sakit banget. We gotta maximize our coverage. That's why. Oh, udah ini. All right, Bear. We'll get it done. Hey, Banyak Lima, peluru. keep that thing busy while we get behind it. 30. Wilco, Delta. I'll distract it. Hey, asshole!
You idiot! Get back in the cover! God damn it, McCall! Belum pernah ini, Pak. Ini lu. Pak, Mati Udah lu. ini udah. Udah pernah. belum. Sudah. Lihat tangannya itu ada duri-duri ya gitu. Ya, emang gitu. Tembakin ayo. Ini abang dari belakang nih. Jarang anak buahnya nih. Yeah, James, it's a goddamn stroll down memory lane. Aduh. Kamar Buster. Kok nggak ngurang darahnya? You heard it here first. The cold train beacon is the Kayaknya ini nggak dilawan deh. nice work, old pal. Sini. Ayo kita lewatin aja sini. Mana? Ke target itu. Oh, pantesan. Buang-buang peluru. Oh, come on. Clear this building or we can't flash the Tolong. Help. Bentar. TW, datang. Tondet. Pencet spasi terus. Don't you die on me. I'm coming. Kejauhan lu, Bang. Ayo buruan. Kedok juga gua. Udah ngelag banget. Oh, Markus nggak gerak. Hold tight. Boy. Siapa tuh yang mati tuh? Udah. Incoming back. Ayo buruan. Check fire. Naik sini. Ngestak parah. Gila. Kenok. Lu di mana sih? Right there. Masa nggak kelihatan? Itu siapa tuh di bawah tuh yang kenok? Iya, gua, Bang. Aduh, lewat mana ya? Udah. Kenok boy. OTW. Not on my watch. Headed your way. Aduh, monitor abang mau jatuh. Oh, ini kepalanya ini. Tuh lepas kepalanya tuh. Udah. Ini nembus dinding loh, keren. Kepala. Terus boy. Aduh, dia hadap ke belakang terus ya. Ini nih. Throwing frag. Tolong. Coming. Apa sih? Mati. Tolong. Nice. Itu siapa tuh masih kenok tuh? Udah. Frag out! Throwing grenade! Throwing frag! Udah si boy jadi dia dah. Ayo, boy. Tembakin terus, Bang. Sini boy. Oh, boy. Boy, lu jangan berlindung, boy. Aduh, boy. Boy, sini. Diam, boy. Hadap sini, boy. Hadap ke sini, boy. Ya, diam. Oh, meninggoy lu. Kok ngamuk? Mati. Clear! Marcus! Peluru, adakah peluru? I'm on it. Cover me. Terus kita kemana? Grab the targeting laser from the beacon. Oh, ini loh digunain. Target with that laser. The satellites will do the rest. Ini loh lasernya, Bang. Let's take out that swarm. Terus? Pengen banget We got swarm coming in from the... Ah, shit. Ini senjata di lampu nih, bukan itu. Pakai senjata yang di lampu nih. Hah? Ini yang ini dari satelit itu. Kan? Keren. Terus. What? Ya. Terus. Laserin terus. Godzilla. Keren. Hancur kau Godzilla, tidak berguna. Hanya bisa memandang.
Wih keren senjatanya. Yang bocil-bocilnya langsung hancur dia. Wih keren senjatanya. Enak ya. Terus mana lagi? Mana lagi? Mana ini? Defend the bridge Wih, di. academy. Udah beres, udah beres. Banget. That's it. Academy's clear. Baird, the Grubs took down our Raven. We have wounded the KIA. Ini bisa di reload gak sih senjata ini? C. Oh, ke sana. Ke sana kita. Delta, Paddock needs backup at the Wih tomb. keren senjata kita bang. Ah, nih. Itu satellite. Ayo. Smoke's where Paddock went down. You three head out. I'll stay back and Oh, protect mau mati? Mau mati? Mau mati? I'll see you on the other side. Terrorist wants to deploy his beacon. We're under a lot. Buru-buru banget, santai aja lah. Can you get a satellite overhead? Mau mati? Mau mati? Get away now, Sierra. Don't suppose it has Lah, galau gue juga pakai. No, but that's not Nih, a bad nih. idea. Hah? Iris, make a note. Apa lo? Kagak bisa ditembak. Ayo buruan. Mau nyari musuh nih, bot nyoba senjata nih, keren. Elek. Di atas, awas. Gak bisa tembak. Sini. That explains the water. Nah, ini ngapa dah? Kena kau. Emang bisa pakai ini? Astaga. Dia hidup dah. Kagak ngeliat abang. Banyak banget kerocok. Os dia meledak. Os. Apalagi tuh bocil bangun. Belakang banyak os. Hey, check your aim. Mana lagi? Hah? Ayo sini buruan. Ayo tempat terbuka gitu. Tuh. Kita pakai senjata ini. No. Mengganggu banget dia tuh ya. Bentar. Apa sih? Ada komponen loh. Peluru segala. Ayo buruan. Waduh. Awas sniper. Bisa Senjata nggak kita sih? udah bisa dipakai bang. Hah? Mana bangunannya miring lagi ya? Itu tuh drone-nya tuh. Senjata kita bang. Help. Drone-nya. Kabur dulu. Jangan di sini. Kena lo. Astaga, si bos deket. Ini si drone nih. Mati lo. Ini drone-nya. Yes. Kena lo. Berat banget. Tembak dong. Siapa tuh? Tahu. Tolongin. Udah. Ulang. Sini lo. Oh, headshot kan? Lawan dia sendiri yang gak guna loh. Hah? Gak ada hitnya. Awas, granat. Kok nggak bisa dipakai senjata kita bang?
Belum ada lampunya. Mati loh. Tewas tuh. We're clear. Now let's get to panic. Ini salvo. Mana salvo? Boleh tuh. Terus kemana nih? Oh, ke sana. Lewat mana ya? Sini nih. Nempel mulu. I'm not seeing a way through here. Ideas? Ini, Itu, boy. boy nih. No. Come on. Terus? Oh, turun. Yo. Hey, the lift's call button. Have access. Ya, pakai ini. Abang pakai. Wih, keren. Paddock, we're almost there. What's your status? Pindah jalur. Hurry. Nggak bisa. Bisa kok. Nggak bisa loh gue. Masa Nggak sih? bisa. Kenapa sih? Ini loh. Nih. Double space. Menggunakan senjata Astaga. besar. Ayo, buruan. Building. Move Guys, to. there's the tomb of... Holy shit. Ini lagi nih. Delta, I can't take over the hammer network until all 5 beacons are planted. Sir, kita bisa dipakai This nggak? is the last one. We're on Belum. our way to him now. It's the beacon you gotta focus on. Everything else is secondary, and Paddock would agree. Understood. Sini. Come on, get in there. Nempel mulu. Kita atur. Someone get the other side. Oh, shit! Kill it! Fuck! Follow that pouncer! Clear the tomb. Save whoever you can. Kemana? Oh, I can do this all day! Ujasku Alutki! So, Kanan, Bang. tell me, which of you wants to die next? Wih, seru di sini nih. Paddock, Delta's here. About time! Now help me clear out these Karayaki! Motor, weh. Throwing frag. Oh, mereka dari dalam tanah, Jar. Halo. Bom aja kali ya? Udah nggak punya bom. Target's down. Berani lo deket-deket sini lo. You kidding me? Ada yang mau claw? Hah? Yes, weapon. Udah tai. Aduh, senjata mau habis pelurunya. Itu apaan tuh? Itu ada claw. Punya gue. Lancer GL dong. Wah, lancar banyak lancar. Akhirnya. Ninggoy. Regroup Nih gue. sama Paduk. Kita kemana terus? Mau sana. Ada yang biru-biru nih. Thailand. Paddock, is your beacon okay? Yes, but this isn't over. Get ready. More are coming. You heard him. Let's get set up. Suara Mana kita? robot. Watch their torch balls. Kemana sih?
shit, guys, that's Apa lagi nih? Awas, senjatanya granat. Waduh, nggak kelihatan. Lu laser nggak bisa dipakai kan? Ah, tolong Jar. Yes, I'm coming to assist. Ya nggak bisa dipakai. Oh. Itu siapa tuh mati tuh? Drones, left side. Ah, nggak bisa dipakai Mas ya? Bom. Musuhnya bisa ngilang loh, hati-hati bang. Masa sih? Ngebug kali lu. Enggak. Mana lagi nih? Oh, ini lubang tempat mereka muncul nih. Backgroundnya lu. Ini ngelut-lut senjata doang sebenarnya. Mana lagi sih? Itu tuh. Lihat sana. Oh, ini muncul nih. check your range. Watch the right flank. Target is down. Wah, ada meledak. Belakang ada. Oh iya ya. Waduh. Dari mana sih? Clear the enemy. Gila sih Boltok, one hit. Aduh, ada bosnya. Drone-nya tuh penting tuh. Astaga, lancar nggak bisa jauh ternyata ya. Kena lo, hah? Kena lo. Nah, Hancur tuh. Mana lagi? Tuh bosnya tuh. Mati lo, hah? Ah, boy. Oh shit. We got a warden and a bastard. Hah? Hancur lebur. Mana lagi? Ah, tuh bos lagi tuh. Mati tuh. Ah, drone-nya susah ya. Mana sih drone-nya? Dia mau nyerang abang. Gue sendirian di sini. Ini loh, ah. Ayo, kepala. Dia ngincar abang lagi tuh. Dia kesini. Sini loh. Kesini lagi dia. Aduh. Tembak bola. Jangan nangkis. Nice. Diam terus loh. Ya, diam aja loh, diam. Tembakin dong. Ada sini. Lu jangan gerak, boy. That's it. They have been dominated. Alright, we're done here. Peluru lagi. Paddock, you good? Hey, I've had Ya, worse days. tempat paduk. Our beacon's caught in the Raven wreckage. Maybe your toaster can get it down. Recover. Tuh boy. Di atas nih, boy.
ini dia nih Bacon. Heavier than it looks. Siapa tuh yang megang? Our plan was to place the beacon behind the tomb. So go do Beacon. that. Lepas boy, lepas boy. Oh, and if I die, Tuh ke sana tuh. Likewise, Paddock. Let's go, Delta. Let's go Delta. Could really use an update here. How close are you to planting that thing? We're almost there, Baird. All right, we gotta plant this exactly where Baird needs it. Exactly. Kok nggak bisa sih? Ada biru-biru, ada biru-biru, biru-biru. Ini apa nih? Chat Nah, Oh, yang pakai ini. oh ini itunya Jar. Nah, yang kita memancarkan. bisa pakai. Heeh. Baird, Echo's beacon is live. Senjata kita. Masih megang kan senjatanya, Bang? Masih lah. Wait, aren't all the beacons up? Don't you have complete control? Yes and no. The beacons need to sync up. Just defend that area. Sini Mana? maju kok musuh-musuh. Kok nggak muncul Jar? Tuh loh, muncul loh. Oh iya. Mudah banget kalau begini ya. Easy, bos. Ini sih terlalu gampang kalau begini ya. Stay down. Terlalu Easy mudah peasy, ini. bosku. Anak TK juga gini menang. Ats, awas, awas. Ada yang berani ngebom. Gak usah dirasukin, boy. Kau gini bang, kau dijalanin bang, ditekan jalan-jalan. Iya ya. Oh ini lagi nih. Oh ini doang. Lagi. Sayur doang. Sini loh, ah? Oh nggak mati? Banyak bang. Nggak langsung mati itu ya? Perlu proses lah. Mana lagi? Wah, ini doang. Ini doang. Actually, Buzz, we're a little busy right now. Itu yang suka makan kita tuh. All that matters is keeping these things away from the city. Ini doang. Wilco, Ini mau mati kah? Lo mati sendiri. Astaga. Bego. Dia ngancem-ngancem papa, dia yang mati, boy. Ini mau mati kah ya? Belagu. Echo's beacon is live. Tuh kan ngulang kan. Delta, more swarm heading your way. Wait, aren't all the beacons up? Gua jaga Don't you kiri have bang. complete control? Yes and no. The beacons need to sync up. Just defend that area. Salah senjata dong. Oh yeah. Ngebasmi. Jangan sok keras ya. Nanti mati lagi. Amunisi? Apa itu amunisi? Coba dari awal kita pakai senjata begini ya. Langsung mati bos di sana itu bang. Cacing tanah. Iya lah. I need some help. Lah, Knock kan? kenapa itu? Nah, itulah ada bom tuh. Granat dari bos tuh. Bang. Ayo fokus. Di depan. Kampret. Oh, bang. Jauhin dah pak. Depan lagi. Awas. Lah mati. Jangan dipakai kalau deket bang. Aduh. Iya nggak bisa ya? Gak bisa lah. Lagi asik-asik pakai kadal loh. Kadal dari mana itu kadal? Itu kayak Echo's beacon is live. Ayo fokus. Delta, more swarm heading your way. Wait, aren't all the beacons up? Don't you have complete control? Yes and no. The beacons need to sync up. Just defend that area. Kanan bagian abang woi. Ya. saya bagian pojok ya. Lu sembunyi aja.
pawang. Stay down. Kasian. Ini kayak neraka bagi mereka ya. Boom. You dead. Mana lagi? Awas. Ini. Ada yang lompat. Kena lo. Hah? Awas. Tuh. Jar. Boy, lu jangan dekat ke sini, Boy. Lu jangan deket-deket, Boy. Ke sana, Boy. Oh, tembak ntar, Boy. Mana lagi? Tinggal Boy nih. Dah. Di atas tuh. Itu ada satu tuh. Mana yang di atas? Dah. Masuk tuh di atas. Langsung hajar. Oh, nggak bisa gerak loh. Satu lagi tuh. Mana? Itu tuh. Jauh. Baru datang. Oh, langsung mateng. Mana lagi? Tadi kita sampai sini ya terakhir ya. Nah itu tuh. Dia nggak bisa gerak loh. Udah. Ini mau kah? Ini nggak bisa di ini. Ini harus beres Act 3 baru kita bisa lanjut. Cuma checkpoint dari tadi juga checkpoint. Pakai laser enak, Jar. Tuh. Nice shot. Tinggal kabur aja kita ini. Apa? Astaga, dia kok nyampe sini? Ya, dalam tangan. Awas. Ayo, Kate. Beacon kita nggak bisa digunain ya. Kampret. Apa tuh? Itu kita nggak bisa makan senjata laser, beacon kita hancur. Oh, nih maknya nih. Screenshot dulu. Ini paling penting harus di screenshot ini. Oh iya, maknya nih. Mouse. Oh, maknya siluman cumi-cumi ini. You failed us. Yes, dapat. Failed us? What are you? What you could have been. You might have her Sah sudah ini buat thumbnail. Ayo. Ayo, Del. One of three. Are a complete being. Connected. Immortal. You had a choice. Oh, you had a choice. Harus memilih. Alive or dead. You belong to us. Tusuk malu. Aduh, yang mana? Hah? Yang tengah lah. Nggak ada pilihannya. Kiri atau kanan? Del atau Jide? Kanan. Sudahlah itu. Oh, nyelamatin, Bang. Oh, berarti Del yang mati ya? Abang tadi tuh maksudnya, astaga, Del mati. Oh no. Aduh, mati beneran si Del. Mama tinggal, Mam. Kagak tahu. Gimana, Bang? Abang pakai itu tuh, pakai temen yang botak tuh. Ini. Pak Deddy Corbuzier ya? Bukan. Mang, Mama tinggal, Mang. Kasihan lu, Jar. Act 4. Yes, akhirnya kita masuk ke Act 4. Kita masuk ke gamenya bentar ya. Baru kita closing. Kenapa nggak tusuk yang tengah lah? Hah? Kenapa nggak tusuk yang tengah? Nggak bisa, pilihannya 2 doang.
kiri atau kanan. Abang tadi nembak yang kanan maksudnya biar yang kanan mati. Berkorban. Ternyata diselamatin, astaga. Itu pilihannya kayak kita memilih harus mati Trevor atau Michael. Terus ini apa nih hujan? Hah? Nih. Hujan gini. Loading tempat abang. Oh, emang kayak ada apa juga, Pak? Ini layar dapet hujan di hitam sini. mati, Pak. Iya, ini lagi loading ini. Oh, udah. Lihat. Mati. Hah? Hitam. Waduh. Cutscene. Lagi cutscene. Ini nggak ada cahayanya. Waduh. Wah, dia lagi berkabung ini. Ada apa? Del. I can call. I'm sorry, buddy. I'm sorry. I'm sorry, buddy. Padahal ini karakter nggak pernah kita pakai loh. Tiba-tiba dia yang hidup. Astaga. Pernah ya? Apa yang pakai? Oh iya ya? Lupa. Dalnya tadi auto dikubur ya? Tapi kita harus pergi. Jack, senternya, tolong. Lari aja, Jack. Jangan kemana. Kebakar kepalanya. Gue nggak main, Bang. Hah? Nggak main. Belum kali. This building? Mama ngapain, Mang? It's gonna come down. Mang. Diam aja. Cuma nonton. Nonton gimana? Terus ini ngapain? Get out the building. Bot bisa gini lah. Bot bisa gini kan? Ayo kemana kita ini? Get out of the building. Kesini nih. Aduh. Terus ngapain tadi nendang itu? I know. Nih, People can coba throw a way lagi. out. Shit, this way's no good. Gak bisa juga. Belok berarti. Awas boy. Help me lift this. Gak ada. Alright. Okay. I think we got this. Runtuh. Shit! Control! This is Ketindih Delta. gua, Bang. We are in Hah? Mayday! Ketindih gua. Aduh, mati bisa kita ya. Breathe. Lampunya mati. Pencet shift loh kelihatan. Udah. Oh, ada ini. Gundam. Gundam. Hey, you heard him. We gotta move. Ya senjatanya talent doang ya. Elon. Ya, tempat ini lagi dah. Ayo buruan. Kate, other side. At least a few beacons are still up. Aju aja nggak usah dihirauin. Delta, popping smoke. I need you to raise. Lancer. Minta lancer. I hear you, Dad. Aduh. Coming. Come on, he's in trouble. Lancer GL. Lancer lagi. Fucking friend, you piece of shit. Fuck you. Kena kalian semua. Awas jangan lempar bom. Baru senjata gua, Bang.
Help! Boy, Ya, boy, boy, boy. Tolong. Boy, Boy, tolong boy. boy, tolong boy. Tolong boy. Aduh, mereka babi buta ya nyerang ya. Kenal, hah? Tuh loh bosnya jauh. Jauh tuh bosnya. Pakai overkill, cepet. Langsung mati dia. They're done. Good. Now where's the rest of them? Look, JD, I need you to keep it together. Guys, dapat lancar. It's not gonna help anyone if you get yourself killed. Fine, Kate. Okay, I'm fine. Ayo, maju. Ntar, ambil peluru. Sini bang. God damn it. Ayo boy, buruan boy. There's another beacon. Best, our beacon's down. Hey, call it, kid. Pull back to the wall. Shit. How about you roll over? Gotcha. What took you so long? You know what? Forget about it. Just help us clear him out. Boy, ada kadal tuh boy. Pakai boy. Kena lagi. Up and at him. Nice. Kamu kadal juga boy. Mana sih dia? Mati loh. Kok kuat banget sih? Kadal. Hah? Kadal. Mati loh, hah? Mati loh. Watch it. We got a stump rolling in. Mati loh. Mati emang. Mana? Ya. Pecah kepala gua bang. Hah? Pecah. Hey. Buruan. How about you roll over? Right dead. Nah, langsung mati kan ada si Bebel. You know what? Forget about it. Just help us Boy. clear him out. Kadal boy. Kadal boy. Kadalnya boy. Oh, dari atas ini lebih aman ternyata. Tembak terus. Dari sini enak. Dikit lagi. Aduh. Hitnya mengerikan ya. Itu ya.
mati. Watch it! We got a stump rolling in! Turun. Robot nggak bisa. Kok nggak bisa turun sih? Bye bye kata mama, bye bye. Drone musuh. Dia sembunyi lagi. Nah. Ayo Sparo. Oh no. Ayo. Hancur. Nah, beres. That's it. We're clear. Thanks for the save. Berapa? Where's Dell? Sana sama mak lo sana. Marcus Horizon. Del nih. Aduh Del. Pelukan gimana? Robot sama robot. Bau tuh bajunya Mas. Iya pasti sudah. Apa lagi nih? Sama temen nih. Jemputan. Jemputannya ramah banget. Oh ini belum tahu nih Del mati. Del. Look save. Oh dia nyari Del. Dia belum tahu Del mati. Iya. Oh nangis juga dia. Oh, God damn it. Bagus ya alur ceritanya ya gamenya. We're on our way. You earned the man double time. Padahal kita dari tadi mati bisa hidup lagi loh. Tuh, siap. Ciprang lagi. Kayaknya ini nggak bisa di save deh. Peluru Infinity. Masa sih? Gila. Ini apa sih yang ditembak? Oh. Astaga, nembak diri sendiri. Selamat kita. Kok terbang di atas? Apalagi itu? Dia nyampe sini. Shit, we just lost another beacon. Ke atas. Here they come. Close these rooms. We'll hold them back. Ninggoy satu. Oh no. Tuyul menyebalkan ini tuyul. Siapa mati? Hah?
Ada sniper loh mereka nih. Ah, help. Jar, di belakang Jar. Mana? Nah, mati. Banyak banget bang. Astaga. Kenok juga. Kita jangan maju dulu deh. Di belakang Jangan sana, maju dulu. teman, di belakang semua. Kenapa sih boy? Lo ngantuk? Hah? Lumayan. Ini kagak bisa di-save soalnya nih. Gimana ya? Lancer GL. Astaga. Watch it! Snipers up top! Incer kepala. Tuh. Harus hati-hati sekarang ya. Tapi kalau diam di sini terus kita kehabisan peluru nanti. No, tolong. Ah, tuyul meledak. Dia kena lagi. Sama. Boy. Apa yang mati? Boy, sini boy. Aduh, boynya jauh banget. Boy. Buruan boy. Ayo pencet terus Jar. Aduh, nge-lag banget, nggak bisa ngarahin. Aduh. Boy. Bentar lo, ini nge-lag. Kita nih nahan ini bang. Musuh bang. Mobilnya hampir jalan. Sampai mobil nggak amblas. Aduh, asap lagi. Ya kena. Tolong. Wait. Itu sniper di mana sih? Tuh di atas jauh. Kena lo. Aduh, kena sniper Jar. Help. Itu apaan? Ya kena bang. Astaga, kena. Sniper, sialan sniper. Boy, mati. Boy. Mau mati boy. Baru aja ngasih snipe. Astaga. Padahal udah deket lagi tuh. Ayo kita jangan maju lah. Iya. Jangan maju sedikit pun. Boy, pakai tameng boy. Hah? Oke. Itu lo bunuh sniper. Ya boleh tuh, bunuh dulu sniper. Lu langsung naik aja boy, bunuh tuh sniper tuh. Agak maju juga bang, di kanan bang. Maju kanan. Kanan sini, nih, lebih aman. Yang bahaya itu bocil-bocil itu loh. Watch it! Snipers up top! Mati loh. Awas, bocil. Ini lagi. Kepala sini loh. Hah? Mana lagi? Nah, siapa itu mati? Wow, tahi. Datang mulu ya bocilnya.
Ah, dia. Ah, lemah ini. Bentar aja mati itu. Bang. Langsung bom shoot. Oh, di atasnya. Mana? Tembaknya pacet di atas nih, tembak pacet tembak. Aduh. Ada melayang. Awas bang, di kanan tuh banyak itu. Gak habis-habis ya. Ayo maju sini. Naik sini bang, aman bang. Mana? Tunggu buka lagi tuh, buka lagi dadanya. Bom. Apa itu? Hampir mati nih. Bakal lancar aja ini udah. Oh. Nah. Sini. Ih, penuh darah semua kita. Kemana sih? Ini Get ke back truk on kita. truck. Naik truk. Truk mana sih? Oh, Tadi 16. Mana? bentar ngisi lancar loh. Enggak disuruh ke truk. Sini boy. Ini loh, naik. Oh, kok bisa? Tadi nggak bisa. Ada pencetan ya. Tembak. Peluru kita banyak, kita hati-hati. Dia peluru dulu. Mana lagi? Jangan tembak dulu. Banyak banget ya. Apa lagi ini? Gak usah. Oh, stop. Oh, ini Ambil peluru dulu. Pohon yang besar kita. Nice to see you all again. Feel free to pitch in. Come on, Delta, let's hold the line. That swarm act's on the way! We Pak, gotta lanjut terus nih. give it everything you got! Just keep it Sini loh, hah? Gundam melawannya. Now's the fun part, bitch! Wih, You're goddamn... kayak film itu ya, ada yang tinju robot itu kan, yang Hugh Jackman pemainnya. Hah? Gempa bumi. Real Steel. Ah ya, Real Steel. Ah, muncul lagi nih. Everyone, into that Minotaur. We'll cover you. Astaga, dimakan. Cole! What are you doing? Buying some time! Get out of there, Cole! Good idea! Nah, wah nggak selamat sih Kol. Putus Kan badannya. di kepala doang. Hah? Kan kolnya di kepala, bukan di kiri. The pedal is literally to the metal!
gua ngelambat. Ah. Mana sih dia? Mana sih dia? But we killed that goddamn thing. Shit, that was cold. Tuh pakai lancar enak bang. Roketnya bisa keluarin terus nih. Hah? Kita ngelambil lagi. Oke. Kok baju kita jadi merah ya? Ya darah. Musuh ya? Turun ya? Iya turun. Ya batu senjata mesin. They can't get past this wall. Here they come. Kalian terbang. Tolong. Tolong. Do not let up. Nah lo, ha? Wah, mantap drone kita, mantap. Oh, yeah, just in time. All right, stay behind him. I got something else for him, Delta. Special delivery. Wis, Siapa yang mati tuh? siapa? Aduh, boy, ngapain maju ke Boy, sana, lu nggak usah maju, boy. Lag banget lo di jalan sendiri. Kagak mungkin lah kalau kagak lo pencet. Iya, nggak tahu. Tiga jam setengah lo kita. Hmm. Gila ini. Soalnya judulnya udah tamat. Gak, soalnya ini kalau kita stop, besok ngelanjutnya gak dari sini. Delta, we hold them here. They can't get past this wall. Here they come. Come on, Delta, we cannot let them through. Do not let up. Kena lo, hah? Itu yang ngerudal mana sih? Kita udah ada drone di sini. Jadi aman. Jangan maju, boy. All right, stay behind him. I got something else for him, Delta. Special delivery. Defense tuh. Get to the hiker. Sana. Naik ke atas. Delta, what are you doing down there? Get Naik ke atas. up on this wall. Carmine! Hang on! Come on. Ah, ini lagi. Wih, sekali hit. Gila. That railgun's got to recharge between Mau pakai dong. shots. So get on the turret and hold these bastards off. Mas You bro. heard him, Delta. Take out those blocks. Wih, senjata mesin bang. Mana Sini, mesinnya? pinjam. Sini. Musuhnya mana? Oh di atas. Ini nih. Di langit nih. Langsung mau habis nih. Banyak ternyata. Perkumpulan lintah darat. Ini loh. Lu sembunyi aja, boy.
Ya habis. Bang. Terus? Hah? Gabut banget. Tuh. Lagi nih. Langsung habis. Mana lagi? Wah, ini dia nih. Ini nih harus kita kalahkan dia nih. Anak buah mulu yang keluar. What the hell is that? Mama ya. What the hell is that? Senjata mesin itu di mana? Hancur. Destroy the stone. Shoot the taunts! When can we use that railgun? As soon as it recharges! Siapa tuh mati tuh? Orang-orang. Mundur lagi bang. Ini senjata laser nggak bisa dipakai ya? Masih megang nggak bang? Enggak, yang gede ini. Itu tuh lintah. Delta, the railgun's ready. It's only got one shot between recharges, so make it count. Ini gunakan senjata besar. Ayo Jar. Nih. Here it comes! Wih. Dia malah ngasih dong. Tengahnya Jar. Focus fire on the top! Dia nyedot. Disap. Tembak. Nice shot! Kerongkongan kemandel. Mande. Abang lagi dong. Watch it! Tugs are back! Belum bisa. Oh, no! Piss off! Oh, go! Sudah aman. Siapa tuh? Ditelan. Teman kita loh kurang ini bang. Oh, no, you don't! Mereka kurang cerdas juga sih. Udah tahu itu panjang malah ke depan. Ayo tembak terus. Gunain Tapi bang. belum bisa. Aduh, belum bisa. Peluru ada nggak sih? Banyak loh di bawah mesin tuh. Dah. Ah, ini bisa nih. Awas. Tembak bang. Shoot the tonsils! Aduh. Kena lo. Hah? Wah, kena tanduknya doang. Until we finish the job! Focus on those tonsils! Apa gunanya coba kena tanduk doang? Lagi. Dia susah. Lagi. Nggak bisa. Awas. Hampir digigit loh. Udah disamping. Oh, ke sini. Awas, boy. Protect Neo Hepira. Oh, lu buka pintu, boy. Cek. Yeay, si boy mengorbankan diri.
Dadah, dadah. Hah? Oh, dia jadi ini apa target laser. Wah, kasihan si boy. Wah, kasihan si boy. Wah. The Fall. Jack, gua udah beli skin lu, Jack. Lu ngapain sih beli skin malah buat pakai Jack? Kayak bangga banget dia pakai Jack ya. Keren lo, Jack. Bisa terbang. Kamu deh. Masih loading, masih loading. Sip and press 4. Wah, ini dia nih. Satu kota hancur, coy. No, Jack. Buang duit lu, Jack. Capek-capek main multiplayer. Wah, Kate masih hidup dong. Bikin PGA panas ya. Tapi mamanya masih inilah. Masih hidup ya? Nah, tahu lah. Oh, jelmaannya tadi ya, siluman itu ya dia. Siluman cacing. Yes. No, where is Jack? Moga Jack masih hidup ya. Wah, ini kacamata siapa nih? Oh, temannya si Del tadi. Nih, Om Tato. Hah? Itu Del bukan ya? Nggak bisa Del hidup lagi. Udah dikubur kok. Lah iya ya. Oh, bukan. Lu mana, Jar? Jadi ini kan, JD. Oh, itu dia tuh, ada. Oh, Jack mana, Jack? No Jack, no life. Tamat ini ya? Oh. Del ya? Kok nggak ada suaranya sih? Ya sama. Tapi lebih kesan apa suara ini? Wih, begini tamatnya. Berapa game kita tamatin ya? She'll be back. The Forest. I know. Apalagi? Green Hell. Ini. Baru 3 kita namatin game ya? Astaga. Oh, dia keluar, Pak. Hah? Keluar dia. Oh, dia berhenti jadi anggota ini ya? Iya, pensiun. Capek mungkin ya. Inilah dia guys. Tamatnya Gears 5 dan kita kebingungan setelah ini kita akan memainkan game apa lagi ya yang bisa co-op. Buat kalian yang tahu game co-op yang seru, tolong di komen guys. Satu komen kalian tuh sangat membuat kami bersemangat untuk bermain game terus guys. Jadi di sini Anang Bidik mau pamit. Si Boy mana suaranya? Dadah guys. Si Fish mana suaranya Fish? Oke, thank you guys. Oke semuanya. Kita akan pamit dulu karena ini kita sudah hampir 4 jam live hari ini sampai kita tamat ya guys ya. Terima kasih buat yang nonton dan nonton siaran ulang ya. Anang Bidik mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.